E toe whatalo whatu ia le. Tautua mana o nanga si whonga taia fau I lana porkala masani o le lupe whalele. I lau fita whafonga sa mo pofea lava o se vai panoa o le lalulangi o lo e mwhai ona e maua mai ai le tautua mana o nanga whaiwhaipea lau si whonga taia fau o te whatalo whatu. I nei vaenga o le fiafi ina ua tatonu le tulai 5. O le 5 le ua tonu ai le vai o le wati ia o le amatalia fo ile o le tatu tautua man o nanga o le nei fiafi ia i te tonunga e le o mawhaia o na tatu ese manuianga o manuianga whai pea tuli loa ai lo soifua man o ola ia o mafuai o no tatu au dia whatasi le nei tu aso iuina ese taimi ese whaitawina aso ese io e tatu matawina o le tau ma ona winga ia ai o le mela ngatasia I tatu o le ola o lo o ia te o e soifua lau le lei o le ola I nei tūlalolangi o lo mātou whapea o na ngā rurue ma tautua atu ai ia le lasi me sili atu nei lo le nā a tatu teleni a tatu tala o le nganga whawhitai I le atua ia ona o lona tuli loina o lo soifua ma lo ola ia malanga mea lo fasili o le ola awai le mawhai ona tatu whai o tia ngā ruenga I le whai tatu ia se mea noa ma le mana waola le tā ua le nā po whea lava I lifa I le tangata mana lava singa o le aso ma le aso ia le talitonunga fōre le pe ana le ai le melea ia e le mwhai tātonu whaataunuina mo o ngor tangata rawaia po se ainga kalesia o ni whala potonga ia po se whainga malo foi na o tau pulenga mamate na o wha moenga mamate pe ana whapea ia au noa tātou ia maleola without life whai un tātou whatino ina mea ua manatu iai le tangata ia ma alu iai ia sa ilinga ma tapenanga ia ele ngata I tonu le li o whale ainga o le tangata lawa ia ai maise fo I le nei atu nuu o lo mātou uno nofo mau ai whapena fo ia auto le nā e te whawhonga mai I tātou tautua ma le unanga o le nei aso ia le tari tonunga o lo whapena fo ia o na tuli loa ina lo tu soifua po whia lava o le lalolangi o lo e au mau ai po e tono o tātou atu o Samoa po e au mau New Zealand o Australia po whia lava ia le tari tonunga o lo o tuli loa launga tasia I tātou ia ele anga le lei whasoa o le atua ma fuai on tātou o lia o lea temi o le aso ia ma ona vaenga uma whapea ia le fuanga fo I lea o le nga whaftai te mai nei aso e whatuma wina ai le tātou tautua I aso whaipea I aso whaisoo I aso teitasi o le vai aso ia ele mwhaia ona manatu o le na ua aso to na I le tātou atunu Samoa ia masalo whapena po New Zealand Australia o le malo tele ai ma on territory o le afto amato o dia mai le fiafi o le sofareile io a sofareile ia o le afto amato tu wa mai le weekend na tu na ua bi o le aso ni e tapena ile aso sa o to New Zealand Australia o Samoa manisi tu no ia bi o mato ia ni fato amato pa ia le weekend ia por fai mo le vai aso le ngata o le fanau le nei mai ni to aso ni vai aso fe ngai ma o onga wa o tau nga vela na o onga nei America io e salo fa to a fai su enga po le amatanga o le o tau sanga po le masino no lua wa o lona tuanga umi o uni io e binga o le fa to a halfway ia le system o metaua o onga I le educational level I nei America so le la umatu pa I fatasi mai o le au ngā lue ia o le au wa onga ia pi o le lato weekend lea ua matu tau to ai tonu iai ia o le whaftai na I le atua
ia ua po fe lava me sa nga iai sa ilinga le tangata ia au le lava ua pule alofa ma le anga le lei faifeipea ma le anga le lei fa soro tato matai tau nuu mai i le nei vaenga o le tautua ma tatu whaingoina ia o le whaingoina o le vaiaso ia fa tele pesa u fataro fatu ia pe a tatu rango le ua pa o me foi longo o le afiafi Elelei mea uma ua ia i Yesu a fatasi maia o te filemu. So se ngā luenga pule lo matai o te whata tu fili mai. Sasa e sisi fo tonga po matu Waya si la fia po le fea itu Pule mai lo mata o te whaia pea Lo fina ngalo o lo tori Moni e tutupu o mea e tingai O le maua paulo fai mai e mawhai Mea umalava pe atu mai pea O le mana o Yesu e moni lea Sasa e si fotonga po matu Waya si la fia po le fe itu Pule mai lo mata o te whaia pea O lo fina ngalo o lo tole. Whaftai tele le atua lo mātou tamai, i le nei fo iaso, ma le ola, whafowina, mātou maua le malama, wa tuana i atu, anga i mai fo i au le pongi sa mātou whea ngai mwhe au mga ruenga masani, o le whanau leo atu ma le fo i mai ia o onga. To tele fo i o i mātou ua i lunga o ala tele vavave anga i atu i maota malawa. Le nei atu nu tele i le pisi, i le ngata o taritonunga ese. O le tua le malo i le whafoina, o le ola lau tele ma le lau telenga, o le whaitau miliona o tangata. Ia ele ngata fo ia Amerika i le langi ai mai se fo i seo mātou atunu o Samoa na lua. Samoa i tutuila mamanua ma le malo tutu o tasi o taitainga. Tonu o company ma ngā duenga le malo o ainga mai kālesia. Ia mai mātou malava. Ia se me sili marangang whaftai awa anale ai lau tau singa Edi ia mātou te leo taunu se taunu unga le leie o mai le nei tūla. Al mātou whaftai sili. Whaftai te lea le nei vai tau. Lo mātou o iai o tapena leo o mai o le pepe fou ma le whanauina o le whaola tanga mo Samoa ma le larolangi atoa. Mātou whaftai mo lea whe au tāua. Le ngata ina e ola mai ma e whanau mai te liutino tangata e ala i le tangata ia Yesu a ua e maliu foi ma ua e toi tū aisia i o mātou tū whatasi o le ola tanga mō tangata uma whawhetai tele ia pala au lau fio le ni aso a fio maia lo ngang pa ia tautu lua le tautua ma au na a whainei Iei watu mea uma ia te oe mamawai so vi inga mavi ia i lau fio ai aua ia o mātou tangata. Ia maia le di ie wha mangalo i o mātou tangata. Ia ui mangalo mea uma i lau mafuta mai o lo mātou wola.
wa o i mātou lava o le anga masei au lau fio o le atua whamanga e te whamangalo ma e le toe manatua whamangalo i mātou le totopa i o i ke risoro mātou li i manwhaola. Amen. Ia, mai a ona tatou ave whamua. Io ua mai a ona tatou whamua mua, mea e tatau ona whamua mua. Ua ave le tatou whaftai man whamanu o le viinga man whanitanga, o le whapolo man whasangi, ia e tusa o le mafutaina o roso i fua mala ola, e lo tatou mataisili, ia po lo tatou tua e tō tasi pa ia, o le atua o atua, o le atua foa, o le atua siri ese. Ia po le alava le tua inga mea tatou te ta ua mwhaingoina, a o le atua lava ia. O le atua o le na foa ina le langi ma le lalo langi ma mea including ourselves. Ia, o mera na leina le e se tatou tua. Taimi o te tau pua ina i le tatou pa ia ma le mamaru o tatou atu. Ia, e au lava ono tatou amata me si mesia. Isia, langa sili o na tāua. Lona pa i mai ia te oe i taimi o le telefo taimi e ngalo ia chau pe hao ola i te vesi telefo te ala i tae au. Ia, ioe. Ia, o le amatatelo porkala mea le mai ia la whanau whamanatu mai ia. Nisi fuafuanga le matu ainga le so le fiafi. Ia, o le so le aso whanau o le ma baby son. O le ma tama le titi o le ma youngest of 5 children. Ia, atua neilo na tors fufa, 34 years old. Ia, o na nafi le aso se fulu man fitu. Na atua ai ia le John Weaver. O lo ua fine matua. Ia, o le tamaita i le ua matai le ainga o rontina o na fo itoa peni sua pango fie. Tala tua nafilana whamanatuai ia leisi, neila le whamanatuai ia le pepe o ni ainga. Pepe toi ina, tosu whato sanga ia umatua. I o Jesse ia sua. Ia ona o lea ua oso whaalava mai ia tamiti ia malatu whamanatu le toa mai ia tia. Ioe, reu whati ioe, whatari misi umatatu porkalami. Ia ona o ratu le whaise lotum Ia, ai whapenare winga o le tatu tua male o nanga sa moe le mwhai o na whaangaloina. Ia, e piwhila o nei mea. O le alawa le matutu o tamiti di latu tilo. Whamanatu a so whanau a latu whanau. I o ofo ia latu a so whanau. I le whapena le watu loa
vaulo leila tu te lo le leia asia na fo me na onga mai ai o na tapu e mai lo na tu ile fa pe o tu lo tu sa pe o la America o le fale a onga na monoti i talinga o tamitini le fa momoina se simea ile fa pe ata tu fa momo le tu fa pe o tatu tangata mi o tonu le ai yo tatu wola ma nofo tali tonu tatu le mafaina me sele alofa o le atua na mafuai le soifua o oe ma te pauana si mea tatu te manatua mo tatu wola ai i le anga le lei fai pea o lo tatu le manatua o mana i mea ai inu every single minute a life ia le fapea tatu manatua maola i le olanga lea tatu le pelio ai te ola i le olanga masani o le so fanga ma le ola ai ia me le fifia i le fifia ele fapea tatu wo ia Yesu tatu le lo le feita le ai te o ia Yesu ai fa ton folau mai le ita le pila i sunga ma fo fu le fapea templo ia Yesu fa ngo fie me uma ele tatu nuina le tatu pokalame o le tatu wo ia Yesu o le whainga tā fo ina me whawhita uri e ngai tato. Ese tatu nunga. O isi tangata whapenala tu tatu nunga. E te oro Yesu, e te ratalata lo ia Yesu, e whaingofie me uma. O awile ai, ese fo ilalu tatu nunga. O lo ulatalata ia Yesu, o le tele fo ina o me whea ngai maleola. Tele lu i tau e whea ngai maleola. So lo winga na tala langa telefoi a friends e fa penale ton o le la tala no pe ama tala no me se la fo ila to e yetu inga maftanga fo le fa pio e kalesia ila to lotu faulaina e tau vala ma to mana ia wo to inga mena o lo tatu nunga o lo tala ta ia Yesu o lo fe ngai fo ile male tele o fa fitau ma le tele o whawhitauri o leola. A o nā whawhitauri uma. E manino mai ai le Yesu. E mai me uma. E o le winga nā le whapea mai le tala. E o la uamo, mai amo la uamo e mai. O lona winga o lo tatu wha. Mai moe o lo tatu wha lango ile i a Yesu. Ile whapea e tatu tele tue o whawhitau. Alo winga na. O tatu whawhitau. Tau te ora ia Yesu. Tatu te whalango tatu o mai ia fofo whawhitau. E le whapesau Yesu e se whawhitau ni tatu. E au mai whainga ma awala e go through ai tatu whawhitau. Ia, e te whaatara whatuele tau tua mana o nanga lau si fonga le taia fau lau tau on masani tu le epa whawhitai li o sua. Mana tu leo uma ona utapinaina ia le tatalo amata ia ma le tatu pese ea. Ile ngalo a mei o afiafia ia whale ainga a temi fui o tā whainga lotu o whawhale ia ainga uma. I don't know about nowadays. I have no idea. Po o e mese lava villages because I was born and grew up from the village. I'm not a town boy. Ile pia o tama o if we live no farm for me we or the town boy or tama o ifo. Lupo yo le pule o ulai le se tangata. I'm not a town boy, not even close. Why I was born and raised from the village. So te manino, te malama, I mea umalai, o le taimi e pese e whainga lotu. E tēnā whama picture lo ma fau. Le maali o pese ngā ainga le fiafi. Io e. E ia le si ainga io e. E timi e keta hai. Na whaalongo le pese oka le leo te tele. E fuili si ainga te whaalongo tuana lo matua mato ina. Sau wale la pese pa ubua po le atu inga pe pa ua fea pese. Pena.
Pino whamatala bomua, o le matu ainga, o lo whaasanga I te sami, o lo tūtaua vale, e lo pope si ainga, I o maasani ala o taninga, e pe pesa tu le matu rotu, pe pesa na usua tuane, e te whaalonga tu I le sipito le tu ngā vale lo matu ainga, tāp si e mato, pe pauana o le vanga, I le taimi la lea, I le taimi o le fiafi, unforgettable moment of our lives. Pea whapea tutusa ta ua na taola mai tuainu. Wa te le loa le town area. Ia pe ta, ia aise longa waso ia le taimila le nei, ia te tatonua uie le toe ua palu whaasa pasui le life o le ola. Ia, o te te whatalawhat, sa mole at pele, ia po whelava, ia o le lalolangi nei o lo e maua ma e mafuta mai ai le matu o nanga o le nei aso. Ia e whatalo whatu ia le siufonga o le taia fou lana po kalame o le lupe whalele. Ia pe masani fo ina o tala talatu ia le winga ua sui ai le ngor tatu po kalame I le lupe whalele. Ia pio mena whaiamu utango e te tau tāpatapa I tua I taimi o le amata mainga o le ola ia e afua I nalu whaungaina o le ngolea o le lupe whalele. O le taimi ta pena ina o lo soifua ma lo wola e o tō matua, e o tō tua e o tatu ainga, extended families, ta sila na mea e ta ue lo wolanga tupu ai. E le o usi tangata na o wola mai le mo le meo le nuclear family, just mom and dad and siblings. No, o te yola mai le tua inga lifestyle na. I grew up from the extended family. Lea fale, o le si foi fale, from salope lima foi fale. Tolu fa lima foi fale, o le ainga poto e mafua winga la tala lea. E o le tuala iuta ma le tuala itai ai tasi le o ngā umu e tasi le mesau ma le tonu o le ainga atoa tasi le tangata e na te whaia tau pulenga o ainga atoa nei tasi le o ngā umu tasi le umu e whaia ai toa tele tangata tele tamaiti that was fear. To lima matua tausi at my time. To lima. O le lo matua, o nai lo matua I le te, o le lo matua mamua no iai, tasi le na mea I sio tama, o le to ina tama lo tina. Sa whai masao na matua ainga, I lona fu I vaitai. O lo matua o le matua ainga. O ainga atu te tonu o sapari. Ao ola ina matua, fo le lo, na noforo la I to ina au mai I luma, I le me tau o le pae tutu, o ina so o ta o lai. O le lo matua mo mua la no u loa te mina, o le lo matua o le matu, tasisi na matua tausi o le matu ainga. Si lo matua ingo ia whaangalu. O whaangalu, lo matua o matisesa, o lo matua ingo ia talavale, lo to ina ingo ia se iuli fele pele, ia ma o matua to ina o li o matua miti, ia ma si utina ingo ia tau ia ino ia to fia, ta si lua tolu fa ono, fa lima fitu, ia, matua tau si ilo utangi, lo ulea tangi, ele o to ia nei tangata ua marili uma, marili uma, pino fai atu Samuel au tu whaafonga. So o se sa pali au lo whaafonga mai lau tala le fai atu. E iai mo mneo loa fou na ue tu tonu le matonu. Ai mailu le titia te io onu tu ua le matonu ma ainga ma o amataloana whaalele mai au whafone. O matupau ale o le loa o le winga le loa o le mea fo le nofanga e uma na liu tō whanga le i tu tonu o matua o le ainga, o tangata,
ioe le tonu o le ainga na lātou afua maia ia lo mātou ainga. Te reo se lātou tolu pusa o i lātou na toi o iwi na li tō whanga atu o na tuu le tonu o le loa lea. O mātou ngā luenga ia sa whai i nao na po without gloves, no hand gloves. Ioe. E vai, le ai au le leo lima. Au lima ia. E whaatai e le ito ina i o le ainga. Ioe. Twice a month, once a month, a o le titia. Ioe. Toru mātou matui ina lea lo tama. Tama o lo tina. Ioe. A matunga luenga lea fui lai tau fuafuamu o tau fui tanu atu le sako si matu ainga. Po le hatu langa uo iai le tulanga o le loa leo le matu ainga. Wa sapapari i atoa maia ia e uli e tau i tua i sata ele apaua leo le ainga sa iai le loa. Ioe. Pita i nau whanotu na o iai nei ainga to lua na o iai. Ai le mwhaina ngalo ia tia uli na vaite. These are the hands. Ioe. Na whata e lea tua ai o le matu ai. Ele na wa. Ioe iei mana isi na ios stiplings na matu wola whatasia e. Ia mane matu tuina. Lote i lima ivi. Ivi. Bones. Ioe. Fata ele fufulu vai den fasuau ia ivi a tingi po'o to rearrange le lei tu to tonu le ting pusa le na fau tu wai la to tonu na to in at a time. I don't know about now po le atu langa o iai. Ioe. Pato vanga ia sa mua e le fai o na whangarina aisia vaenga o le lupe whaalile. O le tape nanga o e ma. We went through a lot. From our young ages, ele I whaingofie. Na mata tātou e o tātou tua a. Whaatilo tātou ioe na whaataitai a tātou le whaingo lefe au ma lefe au. Ioe. O te mea le tae au e tau le fiafi. Sasi o te ngia. Sasi. Pi o te mi o tala ititi. Pi sa whaiama fua taita. Solo ai na ua umane teenager o fata fasolo ina matua o te loa ma ia ona le toe fua lo taita aua o te ngia e o te mele tai au o te lauri o te le fiafi aisia ta penanga na me ta o le lupe whaalile e pe na fisili le stangata ia tia e mo whaingoa i le uia o e whaingoa i nai le ia no tangano le whamatala ia le anga aisia o le manatu o nisi fo i tato o le lupe whaalele ngata i whaongaina a vei a whainga luenga a le o whamtalatu la o fo i recent e ai o lo lelea I whafo ua whai oe maskosipi ana malo you are ioe o oe o le lupe whaalele o lo walu e te awe ave le fua I ta alonga te ave fua I le malo mo le malo samo o oe o le lupe whaalele e te alu te su e manuia ave lo ainga e tu ua lau ele ai anu whaalele oe molea o le wha moe sa ili a manuia oe manuia fo lo ainga samo e sa o pesi se tala so o tatou uma o tatou o le lupe whaalele ioe se ia vangana ua e whaia ni mea mātanga mani mea e le fia ai le lalolangi ia o na maule o le ngoa alu winga na le tala tatou le vai tau o le kirismasi ma le tau sangfo ia o le na o le tasile me o te manatua ai le matou a whai le o esi savai o na winga e te e I se va e te le malama foi lai le me tau o le vai nuu so wow le vai nuu o le vai nuu e le matau ia te ese lo ma muri whanu
e tilo atu le vā o whanua. Ma manono. E tio atu le vā o manono ma apolima. Ele pe soua pe langi ele e te o lola i le vā o apolima. Ma le tolo fo le te vai atu le sautai tafua. O le o ngā sami la le nā. E matua ioe a o ina soua ke loe e ia o te whawhetai a uli atua. Ele iai se whaalave e pole ale soua o le langa o i le alava o i oso mai ai va te tele va la o loa o le vā o apolima. Sa vai o ina ko losi me te tele o meli te tele ma tele o mai le tulangi. O isi tulangi pe esele la tu alava o le tulangi lava le pe anga i mai anga ia piai va a mai New Zealand ma pe ui mela i le mato va o apolima ma i savai o le vai panoa la na e te le loa fa matala so le mea ia e fa fetai nei aso o te fa fetai o nei aso ua le leiva o aso o lo vai tau o teimi o va lau papa o va a foi e ta ele vai tutu e sau ale sami oso tutu oso ele sipito pe a o ina matua e te va ai o le va ale lalo va ale lo bimale ai fa fua mai lunga i ora ngalu e te va ai i lunga le ngalu ia o le ai tia la sa faina so lo mata fefe lo ta o lota moe e ka ke moe ina ia aua lava ni o tava ia wa tava ina ngalu fa ma si nei tama i petilu o le ngau mata o nei va ala papa talo fai sole anyway ia o te fea wa ia lai na va ala papa o tua va ala papa ia na tango le te tango e compare ma e toi va ai to asa mo ile ta uon ta upule o te tala no so oi o le atinai development langa o teita ile mele not really ita but te whano noa le toinga tangata fude le maanga whangafa le mafofau e sau tusa taini o le whenga malo ma le whenga malo e te tusa ina lo whapea a taimi whapea a mea o le whenga malo le na ma o whenga malo le na ma nei lo la iele o era le stangata e whaale le tele le meo le ola o ina mele le ngau tu leia pea le mata upu le mea tau o le atinai au tala noa lai lo vai taini i lo le titi te whaasolo e na utala po. Le lau te abatua mea i e whaamatala i le mea tau o le atinai. O tau ia na o le tumua, tau te le loa le mea tau o le soua. Tau te le loa le mea tau o le whea ngai ma le sami ma ngalu sou o le vasa. Tau te le loa. A whapena e whanawa ea ma umiro wola e te yo i sawai. And then you have no idea what is all those big waves. What do they mean by big waves? Wa me ta o ngalu fafua. E te le manino, e te le malamalama. Malamalama ila, aisia, ti e fafia le so walia. Wa i fafia a wadi tangata mai vasa e fapena mon. I should be thankful. That I use those pela papa pea. Oliver I failed. To tele matona malangai. Fatau wina back and forth. Savai salilolonga mutfanua salilonga back and forth. I lo te pau ale va antau fa le tonu la fa no te mina va ata o le tau mafai o le petilu
o se upu fo le o se mangoto ai o se vaa mafeoti ni tangata se toa tele. Ele iai se tūlanga whapena. No toe tala no le Samoa le mta upule o te tala no toe o me tau o le development. O te whawhetai i le atua i loo vai temi. E ui ia ina whaingatā mo meo whanong. E fau atu wa a fo i e wa a mea pila o le pule ono. Ma le limu tau. Pe o wa ala ta avale mua na o atu i loo te mila titi. E ui ala ina ta i tolu to i tamai a sou tele le vasa. Whai tu lafto to a orwa isa wai. Ioi. Mena e aru wapi e ura tangata wai misori. Limu kau li aru ka avale a kako. Fatu se leona i va. Fai le mua e taunu. Ale winga na nokta. A fua la i loo taimi. Ma va ai o te whamatala tu. Ma tua atu. Ele i tau nuu mea tau waafi. Ele i engi wa nafi. Awa mena wha o ngasa mo. Le tango le fua le sau wao le vai nuu lea. Ma whai ngā malanga a Samoa ana mua. Na e malama role le upule o te tau whai o te nanu tuai. Development. Atinae. I o tātou i loa lile. O le atina enga so se atunu. O le atina enga so se mea o le lalolangi nei. It's from the bottom up to the top. E le ese meta o se atina e. E sau lunga e aru lalo. E le leng tatu manino. Langa e. O tele lopo fea mea i pefela atu inga mea lea e o mai atanga tau le HRPP ma whai mai o le latu vai taimi ora. It's very foolish. Vai ia. La le lau tau e watu me ia te oe. Ne tango le e whai e lau whatatau. Pe sa o lau tala no le te tala no toi pele ai. I loo vai taimi o ta pena u esa lupe whaalele. Mein whengai ma. I oe. I tu tono le li o whale ainga o le wha tonu whalau. Wha whian whai au. I oe. O le malanga mai I polu, mai sawa I sau polu, o te whai atu. O loo aso mua my first time ever I left the land of Sawai, o te Sawai polu. O tau ne nefu te loa. Mea mua na tau I ela wa ai. Ma tau lia, o ta avale fu ia le malo ia soia, e lanu sa sama. Yellow, in color. O te saula mai Sawai, in my mind, I was expecting a different kind of cars, different colors. Ioi, e lata mai le vae e afe mai tutonu, la afe mai tutonu il molio le amba, I munfanu. O tau wafal, tiro mai, tau tonu ala u la vae. I ta vale foi lang sa sama le malo. Then I thought to myself, oh, I'm in a big mess. O lea e sa o mawhawhawa uia, o lea o sa o te alu. I se isi motu, e sili atu mea na uwa ia. Na ilo mea lai, sa vai. Pata vai mai foi le fale whatai pasese na vai te. Tu stui te ale te senga man whatai pasese. Na fale apa whapea, ma pou e wha, tu wapena. I le vai teimi le nga oi. Ia masalo o le vai teimi o Matau di left out to sisa mo le ono lua. I was born in 1961. O na winga o vai temi na o le ua I pare mia. Mata afa. Fa solo mai ia tupua tama sese le alofi le fa. Ia o se vai tau la fa pena. O sese pare mia na. Le vai tau lea. Malo lilo. To asui ala la vai. Na ua o mai na saua I nato ngā niu atua mai mea. Ioi. Muri whanua tasia si fale o loa na sa sau malona ki pasi serva. Sau loa la au so pasi. Au mai fale o loa por fale o loa ai ina na se ina. Tonga vao atua mai loa mea. Tonga niu wale weste.
Sa ufa na usawa maluma fa pesole. Le ngi so ngo ka sau fa pe ka o mata dia foi ta tele ron me ta o pia ta wa polu ato o pia. Le la ta sau o le ta sau mano ta ma fa fonga. E ka sau ka va ai ngi meu nga ese. Fa to atau suya la wa ai. Ina o tau mai mla va lele fa lolo. Pe melo tina ia le mla va lele ai fa lolo. Tu ti o le pasi sa ta pola ni ia fa lolo u fo le fa fo. E fo lai la va ai io e. Ila va ai le ta lai o le mea male. Ele iai se development fa pe o iai. To asui ala la va ai. To asui ina o mai le pasi. Ma o mai ia pia. O ina fa to asui e la wa ai. Ma mao le te mana tua mao lo msi o tina. A vea u le fale o tiu mataulia o lea o te sau le lifestyle i saboi. E a ole o tiu dua le matuto ina ia mato. Kama fo ie oke a fa perse lau e oke koe male pa olo tau. Kam te mi mua la na foto a o il fale o tiu le fa o ngari kilipa. O fa longo tunga sole. Ngale oi dele Pio ina la foto ata fa pe. Sa ola o pia le o ia. Sa ola o pia le o. Jo o vinga o mai. Later on, 5 years later, ua fa solo ina matua ma ua ngai ina sui le mafofau. Ua o fo ina sui atu le palemia, ma sui atu le palemia. Ua o fo ina vaai ua atia elea fale fou, atia elea mea fou, faia elea mea. It's all part of development. O vaenga uma o le atina ai. Ioe. Tō te fifia vitala noe le mea lea. A whai o tangata le leile mafau. Na e whaanongolongo o to ala ia lea. O whia tonu lea nga ia ila tala noa. Ioe. Tau te tala noa lo le mea tau o le atina e. O le whamoe mo le upu o le ati ina e lunga. A whaila e o whaatasile atina e ina o le landscaping, ma le tau o loa. E le aila se me tau o se ati naifo. Mana tua le menmela titana noa tua i ati ai. Ioe. E le ai se me tau o se ati ina ifo. So se atia, e tau te tala nolo le upo le ati. Lo mingo le ati e wha moe ai ko step by step upwards. Ioe. So, mai lai lo le tisi temi o wala papa ia, maro sau ia pia o te tiro tasiale le afoi, le fale o e veni le femi ia, le fale o e veni na sai nai i fea, i muri whanua. Pau ana wharo loa. No whamo mawhawa pesoli. Ai se hei kua ngei meari. Ai se whainga o ko ngā niu ko ngā vau a kore mea. Wha pesoli. O ka sau mai ngei fo isa fo i eri i whapere. Wana pai malo i mei o po o whapesole ai. E maa ia mamao i asa fo isa ke. O whi pe nena o mai sale lolonga le me a pitau tele ni whare o loa mani me whapena. Ai o mai i tasi at whare o loa. Oi. Sau ai loa na o tō ngā niu, sau ia pia, sau i mul whanua e anu. E a foi. E tau lau wa ai, na o tō ngā niu a tō nā mea. A e pa aila i le taimi nei, ma lau tau whaalongo atu i le taimi nei, o le afo ringa rau iai. Na e loa i mea leo te tala no atu ai. O lea. A ufua fo i le atu nuu leo te nofo ai. Pena fai atu le atu whalenga le sa unofo mumu ai, nei le te mumai nei i mele ui te minei. Te tanu mai Amerika i ei ni mei e fou me umai. So on development,
e le nofo le meta o le atinae. E tupu e tau te peoti foi. E to e foi me ati development to e te malist uma mea inta tu amatami. E to e fafou. Io e. Ora no winga tau te tilo e le saiko. Le fua fata milo o mea mane. O ila. E lea o ngā na tātou tala noa ai papa u le mafaufau. Io e. E lea o ngā na tātou tala noa ai ma tātou whapea a mea o le heita pipi na whaia I ana le ai le heita pipi e le e te tau I tangata I o le heita pipi na mana tua lo la to lae. Ia lela lo tanu atu o tangata ia le whaipule ia mau te tupulanga. Le te le lopu te matua ia fontoi pea. Ia mana tua le le fontoi. E o la ele manga wha. Wana sa e pisinisi e latu ainga I talangi o le manga wha ma whasoro. Ia ona iloa. E o la. O lei lima o na matua pea whapea o tangata. Whapena whai lauri e manitoa. O le lauri e manitoa. Now la o lea pe o le generation o na fiana. O lea ua amata o na iai mea o a. E o whaipule uman, a sila foi la le lauri I le vaenga o le development o te tata noa tuai. Fatua I vala I sini le taimi o ona matua, ma matua o ona matua, ma lona taimi, ma mea ia ua atia. O whaipule foi le te minei. O le whaipule sili na whaavale valea. Lona le loa o le development. I le temi tua atu. Au le whaia ni vaenga whau whai. Ioe. So se whaipulea, so se tangata loia, fo mai, te tauna malama le upulea, o le upu whao ngai aso uma. Le upu development ati nai. E a whai mea tusi, a le atia e tātou whaatasi ma le atu, e whai e fua. Le ala wha moe o le ati nai. It's not about you, it's not about me, it's not about us, but man above, o ia, na te whaatonu fo lau, lovu ati nai. So o le ati nai, e ngā lau Samoa, e le I whai e ni tangata, e le I whai e se vaenga wha upu whai, e le I whai a tātou te tofu sao every single person. O le asia o maa o tongi tutonu o lauli o whale ainga, o lau sao le nā mole ati nai. E le tuni whape I le whai tātou taitai o le atunu. Le ai. Tā ua le tatalo mai o le lauri le marito. Lea o tatalo mai ilea. Samoa, e le toe mawhai e se whai ngā malo o nā tia e na o I lātou le atunu. E mo o nia le atunu le au whai ngā ruanga pa ia le atua. E ma o mia le atunu le village fono act. Nuu mafioanga. Mana o mia le malo everybody. E a fuisia. E winga rana o tala. Ai so se fai pule amba so se tangata lango I sangi. E ala nei ona matututu atu ile. E tau tali ai le ngā ruenga leanga o lo whaia nei. O lea. Ana le ai le HRPP, ana le ai matou, ana le ai I pai malafai, ana le ai. Le winga la leo le matou tu e tali le mea lea. Ina I wha manino I tangata nei, au e wha vadvalea le mafaufau. Ele I ua not the starting point, ele I amatai o tou se Samoa. Ioi, ele wha peo le wall, ai amata mai I le HRPP na tina le ai. Na tātou o mai umalapa, mai lea. We started from the scratch. Ioe. Ai auani tātou o mai, tātou whapea, ana le ele heita pipi o heita pipi le nā mama. E ai ma oele development tu atu isi. E whaavadvalea lo ma fau. E te matua I e whaavadvalea. Oele te saumalo ma fau. Ana le ai le HRPP, e le well-developed Samoa. Very stupid. Ioe.
ai valea le mafofonga, fa valea. He never thought, pauale mere mafofo ia, o le tau mawhai, o le tau mawhai si itia tula epa. Sa ilele. Ai ngalo ia te ia. Ele o mea, ele o Samoa na amata mai i le taimi o tula epa. E no fo mai tula epa, ua iai le malewa alele i fale olo. E no fo mai tula epa, ua iai le fale mai i mutotua. A le ala le wha moi ola. Continue, whaawau. Le ala le whaawau, le whaawau tula epa, le fale mai i mutotua. Le ala mele o tupu nei. Le fai mai mori mawina, le fai aso nei. Vai to ai mai fata otoria e pa mai lunga le ceiling. Collapse le ceiling o fale mai to. Mo le fai ngā malo la temi nei. If I were you, na wa fionga i le pare mia. If you see that problem, just fix it. Fix it. Just fix it. Aua ni o tātou tu matusi le lima whape o le teimi reo aina whaia le melea. Tātou wa airo whale tonu. Ai le leno toi whate pa o le upule o te tala noto o le development. Iwa e. Na tu lima mai e le si whai ngā malo. I le isi whai ngā malo. O mai lor whai ngā malo lea. Tau mwhai ia wabene whai i lafi le me tau landscaping tono le tātou atunu. O fea tua atu o le whai i lafi lea. A lupa ule ceiling o le whale mai na whai le fia. Iwa e. A o isi whale mai ta lai na whai tua atu. Isi pale mie tua atu to filau. Le atu ranga lai ai. Still stand. Le atu mau. A o atu nei le swinga fou. Tama whai whago. Tama whai ia whai i lafi i le waai. Pro le whai. Ia se vai ele tai matua le whale mai. Alo collapse upa mai le ceiling. Ala wa ai fo ma. Le wa ai ma. This week. E no la te watuna sa o tutu singa. O tau rola o tu. O tau tira sila la mele te tamu whai wha manino atu. Tau te tala noa lo le development. E le aia se alofanga tātou te o mai ei ma whaapea mai a mea o le vai o aina whai ale mele. O aina whai ale mele. Le ala alana me vesi whaapea le atu. O le malo lo le ri le tu le metimini. O lona manatu. O ia na amata mai mea umasama. O ile o mea. O mailo malatu o lea latu te. A whapea o tō whalongono mai. Whalongono le lei mai. O le development o Samoa. Eli amata mai i. It started from day one. Le temi o ai lava i latu na mua i no foia Samoa. A mata mai e na. Ti oa na oa tutonga mapulea Samoa in 300 years, century 300 years. Fa solo mai tonga, a nga ia tu tala lele. Tutu fa sa fai fa le aonga fai la ngana tustusi. O te pa ima il mele, langa lua po kala me te no ina no toe mai langa tasilem ta pu na fa mafa il parlemene. Fa fonga mai foi la tutu parlemene. Olea, le ta fa tolu anga nu fa kirsiano matula fono. Anga nuu, kirsiano, tulafono. Tato tilo i me umai. O le are fa mo morta fatolu lea. Tui tia pei o la vai ta fatolu o le vai o le malo Samoa. Ka peneta pa le mene fa msinonga. E ngā lue fa tasi ai le fea ia. Tui tia fa pena i le tolu lea. Fa kirsiano, anga nuu, matula fono. O aina amata mai Samoa. O fea na amata mai le development o Samoa.
Afa pe o ese tangata o ina lele. Na tu mele I o lo fina. Ile mele o tano tuai. Afa pe o ese PhD. Ben na tata no le lang le la o amata tano I meo le nature so ifanga. Yo. O fena amata misamo na amata tulafon. No. Na amata fa kirsiano. No. O le amen amata. O le nganu matfasamo. Mai ele amatanga o Samoa ele yeni fale ele yeni oe. Na tilo le tau o le meta ole. Le wing o to fa mai tia I lato na tia ele atu. A wa tupu nei le pisa ma le vesi o Samoa le temine. O I lato e lango ina le hita pipi matu I le epa. O lato mai fa pe o mato ana le ai le hita pipi e le fa pe nei Samoa. Stupid. Foolish. Yo. Au ile mafuai. Na la tono no forola ia mafati e mafofongo le ta pipi matule pa. Ma fefete rota na tane fa pe o saola. O matona fai mea. Le ai ma se mafofola. O matona mai fai ia le tauranga ia pia. O matona mato mai fai le landscaping o pia, le town. O mato. Le ai. Tau te o me tau te whiola mai ua ta oto le taulanga o pia. Yo e. Tau te mai wa le wati. E sau tu lepa wa le wati. Yo e. O le anmena fai. O ila tau na whawhawina sa mo mai amatanga. Na la tau tu lima I lisi pale mia ma lisi whainga malo. O matu na whainga malo tu lima ma slowly develop mai sa moa. Si o mele te mili. E tau te malama rola I mele tau whetore tatu pokalame. Tu uron mele o le tau o mai. Pai mai. O le hita pipi na le lei e samo. O le hita pipi na whaile. Pai le o anto o langi pese pai mai o le hita pipi na whaile. Mena I lomo me o tangata valea. Le eni whai aiola. Io e. Le anga whai whapena mea ka o le selfishness. Tatu te ngā lue loa e a fo I mai le iai le nganga o le tua I le atina e ina o sama. Tatu te ngā lue fua. Al mele tu lai mai tamo, so le. Le nala tatu o mai ni tatu tau whai e whaamatala o tatu tangata. Whaamatala le iko o le tangata. Whaamatala mea na whai. Io e. E wane ngalo. Na tofu sao uma lava. Every individual. Na tofu sao uma. Ilea tina e o Samoa. O lo fai o fe au o tu ainga develop lo tu ainga. O lo sao na development o Samoa ato. Langa aisea. A le world develop lo ainga tu tono le nu. Te tauna fatula ese manu. E sao pese. Io e. A o le tau mawhai o a inga te tasi o le nu. Ina ia lava sia whatonunga le fioanga ato. I le atina e ina o no uma fioanga. Ui ala na lau tala e tofu sao uma tangata o Samoa. I le atina e ina o Samoa. Io e fai level. Uma le level. Se o ina fai e tau te tofi fai matai o le atu. Samoa le atu. Tatu o ese mamafofonga I lango I le vesi le atu. O le sau atu le epa. O mai mana followers tau langi mea na lato whaia. Ioi. Lai mele whaftai ai e o atu o umana tu mai e tofilau no fo inga tofilau I alato. E al watu tofilau o umana whai va ai kolonia le telomea. E al watu va ai kolonia o umana whai e tupua whai isimea. E al watu tupua umana whai tamasese nisimea. E al watu tamasese o umana whai e mta afa nisimea. Lai mele mafofo ola I whapena. Ala to me tono ta un me selfishness manatu papito. Io. Na lo ta ino ane me so. Langa le e va o ai tangata o le atu. Ono to inga mafofonga ia. E papa u mafofonga. Io.
tatau na whaafetai, ua matu o mai le HRPP, ioe, ua umatu le tani, nanga pe o ia le HRPP, le ala u whaafeto ai fast. Ioe. A whele te whai atu au fo ia o le HRPP. No, tatu amata uma, the majority of us, we studied from the HRPP. Au I tonu le pongai o mea, I o isi lau la lango ia pepe se mai nei, mawhai mai, pepe se mai nei, ko a kou whanganga ngui a ngafi. Ko le longi pau, ale o kou mai hito pepe se mai, le ama, ko le mara malama, pen whawhawhena amata mai le mea le HRPP. Ioe. Ia o whai ari mongi lau la lango lele. Mo ia lau tala le whai atu. O te lango le HRPP. Ke le lopara kuranga lai e. Ioe. Ai ape pese mai ni tangata ni. Ia lau o whai atu whale aonga. O e tilo, mawava ai I le upu wha Samoa o le ati ina ae. Leo wha pupu unanga ngana tautala o le ati nae. Ati nae e sau le upu wati ina ae. Tatu te wha Samoa ina le upu develop or development. Vai e sere mana ia. A ola in tatu malama I mea ia. Na ave se lole na whapito. Na mai lole le whee au tau ia mai so wā. Ana e malama le upu develop. E le wha matanga ina o tau. Ai sia. Tute va lea, tute le malama I le winga o le upu development. Atina e. Wansa tute malama I le winga o le upu. Tau lolola ia le o. It's not about us. It's not us only. Tofu sao uma tangata e o ai tangata utofa wha mai tia. E sa ola pe se tala le whai atu. E sa o pe se tala le whai atu. Ioe. Au mai ai le anga nu usa moa mai ana mua lapa. Pai to tasi mai le anga nu. Pai to tasi mai le anga nu. O ana pulenga whale nu, o anga nu, o anga le nu, o anga I whanua, lea baenga, tofu, ioe, lea pito nu mana amiong. Se ia oa ina. Na sa ili malo, tupu le atu nu. Matau nu watu le tala le lei I Samoa. Ioe. O le tala le lei lea. Lea o tatu whaingoina o le whakirisiano. Nga pauale o le tuainga mea o le Samoa. E le ia sisi mea o I Samoa lua ngia whakirisiano. E mo I o tele tuainga mawhauwhaunga. E tasia Samoa na whakirisiano. O le pipi ia tu o le whakirisiano. Ma le tala le lei I Samoa. Na maua e lo se mapusanga o le anganu. Whafonga le lei. Whafonga le lei mai. Whato a maua ilo ina se mapusanga o le anganu. Tau no o tulo martala le lei. Va a lua le tala le lei. Ma le anganu. Tele mau kisusinga ia sau temine. I le anganu ma le tala le lei. Le foi la ua mai to inga whiti au poto fou temine. Le tau mai vitu siringia melea. E a le anganu. Martala lei. Le mo fa martala tua ia auto. Mai le urua iaso o le Samoa, meta o le Samoa. O sianga nuu, o siananga. O ana tu o la na mionga. Na a mata maia Samoa, mai le ai o se mea. Awana mea, o le nganu. Fato a maua se mapusanga o le anu, I le tasi valu toru o ua tau nu le tala le le. Na va lua lole I o mea I elu.
tilo atu le tala lele anga nu io ia ni mea le wa ia tu te tau ona filter tau na fa lele o le va lua la le na sau e lo mertasi valu to o mai le taimi le nei te le mea o le anga nu o suia a o le pai mai foi o le tala lele e pai mai le tala lele e tasi ale to inga ngana na au mai ai e le anga nu sa mo mai na mua tasi atu inga ngana o lea it's only a spoken language na o le ngana tautala na ngana tautala ona pai mai lola ia le o le tala lele ave tala lele fau ele papen saurolo tala le vave na faile meta o le pita tau a e I o ufa ngala monu pisati pasalo another 25 years fausia launga ngana tusi waila te le o le vava lua do amatan sau fatasi le nganu mane tala le o lona winga tau te va ai o sa mo la vaia e Esalen Foundation e Esalen fa vai ia e pa I mai le tala le o palu fa sa pasui nisi vaenga o le tatou nganu lea ua o mai temi nei wale utoe whangaina o le sao le nao tala le I le nganu va lua lea te I o aina develop farsa o falea onga o mea uma e taunu watu le tula fono I Samoa por the democracy ua fia ua iai tatu male vale io e taunu watu mea uma nei ua iai tatu farmai ua iai pulenga matai ma fono matai ua fai tula fono faale no ula vaia ai li taunu watu tula fono fa democracy o matau mai la le tala le tau fai tuai ta ua na le tafatoru le o te whaasoa tuai o le tafatoru o le anganu o le tala le lei ma tula fono e taunu watu la tula fono I Samoa ua iai le me tau o le written language because ana le ai le tala le lei na fisoswani I le anganu e mau ai le me tau o le written language e le mfai na fatino ina tula fono aisia le anga ele o se tula fono tu talinga constitution o maua mai pele e taunu watu I mea ua amata ona ua pepese o ngā whaiwhia pepese tamai tire a e I o ufangala ua ieli whaaloma man meta o whaalapi ua ieli meta o whaitau osore oti koma I lungo le au pā semikolona ioe taunu watu le democracy fata oto na ale lua na ole nganu ma le tala le fau fale aonga pe farsa mo po le lava tu inga fan au amata mea development o tau tiro la o tau ia vavao nei le mele fai mai a mea na le lesa I tapipi e ama ma I tapipi ioe e ala la na matou tele atu nanga se tau tu tata ila lo si amio si fai mai ana le matou e ana le tapipi ana le tu le pa e ama lea o fo ia I tua from day one se tau fa manino si mesia no tana no mo e fo tana no so ai ale lava ele sink in I mafo ngi ka ngaka pea pole me e la o loa e whakanga wha vale asal ioe au atu te toi mai tu finau wha pea ana le ai o matu ama au tu te oto e whatu pese mena I lo tama pese wha vale tu pese le fa oso tu ala tu e alu fatu se pese me e marwa e whalongo le mai le o wha tala tu le history ma me ta o le atinai not only Samoa atu no uma o le lalolangi
o te o mai nei America. Ele e se meta o se cell phone. Ele umia no ni cell phone lua tolu tau sanga. E fatoa to a tam fai ona advertisement ele meta o le page. E page ko e tangata na le su e ke fongi tangata. Page le me fuli le e te ia no falo o ene ma fa pe fa tu I lo prima na le page. A le la se telefone fuli. Tango le tangata page tu e su e po filmende ma tu la numele e return el call. Wa ta tonu la met o development le tu a America. O la tonu tele. O la tonu tele ai le mau se meta o cell phone back in the day. Fa felanta tu chamon ma America o le tonu yo o tele o mea a le fatu a advertisement yel media. Fatu a o ma yel development. Ai silafia. E pia o le manatu le kalesia le o le sisi. God is still speaking. All of feta lai pea le atua. Fapena uma le mea le development. The development of the world is going on and on and on. E feo ke kuale si whanga whapeo I le ufa yeria tunga whale fo. For another 100 years, the marlist uma mea at the fo I development. It's a cycle. Fapena fo Samoa. There would be time in the future to like maybe another 100 years o fale uma le town area pia o te malis uma wa bese wa tuai wa expire ia lona me tau maintenance na me fai it's a wale swinga da le pela le fale fale fo vaenga uma o le atinai o lona winga o tau ia tu te manatu whape a me o a mea mena whai e chapipi. E ele te milesi 10, 15, 30, 40, 50, 100 years. Lei mani whale ia tu te le whape na whai le chapipi. Ioe. O suinga nā o le soifua ma leola. Ia au aini o tau o mai ese, that's very shallow minded. So se tangata te toi whaalongo e pule a mea o mātou, a mea o tuila epa ma le japipi na whaia le ama. Papa. Very shallow. Io, e vai le soifua whetunai. Na le anga ilo le tam whai develop. Ana o tau sa ili le lanu o tangata. O sa ili le lanu o tangata, sa ili le ale lanu. I mea ia. Ai lei whapena no mai tangata ili o mai se whainga malo mani la tutupe. O le malo e mo o mia. O le malo e iai le whaauta tatau. La tutea pulea ai le tamao a inga o le aturu. E le o se tu inga malo e mai e whatala le mata alum tam whai su e ne o la tau lanu. E le se su e ngā lanu si atatomenti. Ioe. E le o se su e ngā lanu. Ne I whaase ina I le tangata. A leo o whai atu sama. O le mafuanga leo o le se o le tūlanga le olo iai te mili nei. Leo o le se o le tūlanga le olo iai te o e te whaalongolongo I tangata o le vangai o le o followers le HPP, po fai pule le HPP. E toi o mai loto e tara no whapea a mea o mea ina whai ai. O mea ina whai e lato, whai lato. Leanga e leo le mea lea lei ona matou tu at whapea. O le mea lei ona matou tu at whapea. Se tau cut down ais lea mi o lea. Ioe. I lei whapea tau o mai o tu tele noa le atunu e leini meo I tutonu. E ko ke whaka kuka aonga ngei mea I tutonu. Ioe, ua lewa o na whai le ngā ruenga le tala le lei, anga nuu, ma le whamasinonga. E whau atu whamasinonga. E whau atu tula whono. O e su e le moni o la tala le whai atu. Tasi valu se fulu, tala le lei.
mai tua tatu te le lopu le ale taimi mai le amatanga o Samoa. Ti o mai na wa tutonga. Ioi. O le taimi le nā o le anganu. Malana ngangana tautala. Toa maua lava le mapusanga o le anganu. Ma le ngangana tautala ua maua lana ngangana na wha mau ai upu matala. I le tasivalu tolu o tau nuu le tala le. Tasivalu se fulu. I se vai. Whatoa tau nu watu le democracy. Mau ai martu la fondo. E whawhetai i le atua. E tau nu watu le demokrasi le palangi. Ua uma o na fausia launga ngana tusi. E wha mau ai upu mamatai tusi. Ma whaupunga o lau tu la fono whawai. Constitution. Wa o nei mea uma whapene. Ana taunu watu ele heise me ta usenga ngana tusi. Ili se computer se fai ai o stangata o le ateu mai mea o le Constitution. O to sila fia la le sa o tala le utano atue. E ai ma se whaafia poto. E mwhai fai i mea. Tu la e pasai lele. Sa ufa rongo longo la por kala mene. Na tu ua e lo fia siri le fai ni. O tau ia e lango tu ina le mau tu whaabalea ina tu ina le. That's how you are. That's what are you doing right now. Whaabalea tu ina le. Ioe, langa fui o tau lea tu te sia i lunga la mele o tala noa tu le sone meo lea. Tala noa le me ta o lea tinai. E latu e tu uli matu e tofilau le malo ia oe sa ilele. O te le ngā ruenga uman fai. Paua sia me fai. Sau e toi whaau wani me sui, wani me le tansui to tatia. Pitai. O sua malia i lau fionga le me morsusui mea. Sui ele o se me manui ai le atunu. Au e tam fai e sui molo iko. Olea. Molo tau le leia. E sui e puala e leanga me sui ai. E sui a. Ioe. Sui e tua e le sao me sui e vai la i sui ngai wani. E lo pa ure ceiling o fan mai atu titla vea ise ma. Ceiling po le wall po le alava. Ya. E aua lale o mai o tau i le ta pipi. Na fai e ma fa po ina fai fan mai. Al fautuanga fo i le fionga le li palemia ma le fai nga malo le sonei. Don't ask. Vai lá tá o tau tua le fai. O fionga le li palemia. If that ceiling fell, please don't ask. Just fix it. Just fix it. Esa ola pese. O winga nao se malo le lauri al malitoa a talia fautuanga. O a mea iu wha le tonu. Lea i loa uma e le tau whamutalaina. I loa uma e le lalolangi. Le taimi na fausia i whatope whanmai e le malo saina. Lo uma. O le malo ai. O aina whaia. Le ratau sanga. A o le fautuanga mo le tatu malo. Don't waste your time to ask question. A le ane me whai. O lau te inga. Ma le whainga malo o ye terminei. Just whalelei. Just fix it. Eoi. Wan mo ina te mi tatou fo ia followers. Na. Tatou lango i le malo. O a me leanga ua tuturu le fale, o le fale masino. O tatou te whapea me te mioi. Pau al me fai. O le tatou whainga malo. O tiu te mawhaia. Whalelei whaleiga. Ioi. O whale whainga tā na whaile maintenance. E a fuaisa. E fuaranga e o saina ele se atunu e loa mai le lalolangi i ale va o saina ma le lato foi ai tia whainga. Ai te ronga me tutono saina lava ia. Pato a fulian saina whai for a long run. A o mea tula i mai le tia na
le lava o te whai atu le tala i le mea sau ni o ngā lua e tonu le suau for many years. O lo ngā luenga o te whainga runga le mea ta ure, le vāinga o le engineering department. O le sau supervisor le vāinga. O masani lana ulo ni melea. A o ina tasui mo meo piping, paipai tu tonu. E ele pe ta o le carbon steel piping, o le Inconel, stainless steel, ma isi tu ngā paipai sisi. A o ola na sui ia, sui su e mai se paipa whapitoa mori tu ngā sua au e ranai. E le ta lia so se company sua au nei Amerika. Na tu te le ta lia ina se material from China. Moni alo kala le whai atu. E shop around ale mau tonu Amerika so e sisi atu o China, e le ala wina. E sia, e whai tetele me tau explosion. Ia wa a whai meo a wela paipa nei, e whai ma whai mo meo x-ray, uma le root pass, whai le x-ray. So o tuai le si pass, whai le x-ray. E te ape o le whainga o le whanma, i whainga o nei o. E sia, safety. E tau o le safety. Ia te whapenala mele o tanu o tuele so nei. Tele na imta upuna o te pena ia i leso, ari e li tatou malo ia e sau lea ua ta ua e le li pare mia. Le meo le temporary suspension. Ia po le suspend o le li i o elingo siri. Na nai lave tinga o le press secretary o le malo. So he is suspending for 4 weeks with pay. E laki se o le letanga. O le suspend with pay. Le foi la ota ua ele. Mai, le si mea pina o le ua fasol solo ina langa ma natu le HRPP. Ma natu le polinai le fionga le di pale mia. Ma lana leadership. I se tūranga ese foi o na le le whanongonongo. Le li o laveti ngā tui le tufunga. Na nai laveti ngā tui le tufunga. Io e. O ia le nā le ua suspend. Pato le au mai le li pale mia suspend with pay. Ma ua lavana pe for 4 weeks. E whaatali ai ia le whaiunga ale PSC o le olo pending. O le olo whaatali e le temile nei. Ia mori sila fia e le atu. Asawala le with, no, I think it's with pay. Or without pay. E pe umare no vatu le newsletter sau suspend with pay for 4 weeks. Io e, pe o le winga le na o le tala le tamwhai atu. O le tūlai mai o le malo le o tūlai me te minei. E le o toi sau tumutumu lima. E le o toi sau tumutumu lima le malo te pe o whainga malo i na umatu. I think they learn a lot. Na sawa u le whanua ina mai mana tu lau suspend with pay. O le tūlanga e le o toe whaatawhatafa le malo aisia. O le malo na ui whaatasi mai ma whainga malo ma le leadership. Le si mea mali e. Tau tino le li o tui le epa. Ilana poka lame ma le utanga. Valeli, Paulo, se le ai ni te iu tatu whi se ai. O le na ufai tau le lei ma o le whaina whanonga tu le tala al parimia is suspended with pay. Ia, te i lopo le hale, o lo na te tonunga, pe le whaina uso na watu e lunga se mea o tele iwa, ai mo tele i whai tau, tele i whanonga le iai. Ia, le na suspended with pay for 4 weeks. Ia, moa ua ia. That's fair enough. Uma ela ia le a foi le meo le olo o sau fa pe mai PSC a foi
le ai o le ia ona te wala ia le ai fa pe e te ua faia e se pi sim sen malo ia o no winga a fa pe o len suspend with pay e to back pay umala ia so le ala si se senga ele se senga la ua suspend with pay sa wale fa inga ule ai ia umai fo le na mai pe o le langona na sa mo te ele le tatu we have to be in the same page wani o tatu fuitua i le mele langa o le ele mfanya so na batua me ngona pokala me without research mole langa le ese mai nisi fa pe suspend without pay e ai o lai suspend ai o mau lava lona tutongi mo le fava yaso ia orena tasi le tangata o te masani le fo il tabele o le tangata fo i wa leva ona na te malama le le na wenga for how many years na fai fo le fo sa amata mai le me o le tustala i munispepa le o on fai ngalunga le malo ia o manatu fo ia ia ele o tangata le tunu io langa tasi le tangata o le vana fatoi tatu ele o sanga tonu mai lo na tula mai e pe sawa ona o le I think he's a breadwinner of the household. So le lavala na sawa o ia o le o falawa. Io au se upu le mer fa maoni le fainga fe au mananga. Ia lela. Le anga o lona fa le tonu le na upu ia le malo i le lufa sasione. Ia tasi na me le o mai le si me mana ia le o mai. O le ai le to ia ni me ta o ni variations. Ia po ni me fo le te saufa ia le no fo o la vole ma fa au ia lo to fi ma che yo o ile te ni ia okay ke tu pa i se mai ia sorry au na wala ia pe tasi le mesa mo tatu te loai ele o se fainga malo e to e play around ia le malo le o i te mini nei o le fainga malo e kea mo na tangata io o se fainga malo ele o to e mo o miai me o fainga pio pio io o se fainga malo e to ele to e la tuti ele to e a fo ile ngolmia la tuti ele to e fa awa wina me se ele o se fainga malo la tuti practicing ia meu fa le tonu matulang se le tatu ba ima ia le tatu ba ia ile nga inga ile meu le i fola o fasaina malaisa le o tatu ba ai le ia Samoa ia orena pa ima fo ile vanga o CEO tasi nei tangata o lo la matia nga luenga le malo tangata nei ta o pure silium tanga luenga le la o tu vai lua i io ele mafaina faile CEO ala me ale CEO e fai pole assistant nga luenga na tangata fai e uma lor kont kalate uma once you done next io so how my lord tell me what do either you walked out or face send in your resignation o wala fa ngofina le ala uta tu fa longo le ufa ma vai mai male tamai ta ilo yesili I think le mana mala male tamai ta ilo yesili ai o le tatu foi lo na fa ele me sa o man mesili io o le resign le
to eru ta pena interview, to sau to ia fair enough with everybody else, with every other applicants. Ia fair mai sanga ta uma. Ai leo sa fa ia no form fa lango ile extension. Yo. Le alanta tu amatamia ile kom sina leo na umatne, le foi te le yata la foi mai wa le ai o malo siau taimi, siau tau sanga, uma. Yo. Tu reapply fa tasi uma mai sangata. Ia tutusa le treatment. Tanta uma. Yo. Ia ole na ele leia ono tatu malama i fai unga fai ale malo. Fai un fai ale malo. Ele leil on tatu malama ye. Ia lela ua Tofia le i mate tala noa tu on Monday. Ma le CEO sili o le official tupe. Ia po le CEO o le Ministry of Revenue. O le tatu atnu. Ia le fionga ia fui maono vai tolo o fo ia. Le ana run fa fai pule mai i le ma tu malo le va au fonti whangaloa. Ia sa ave ia ila u whaftai ma wha malo ia la to finga ia mai fo na nganga loto maulalo whaftai ia mo le amana ia ma to finga ia ua to fia ia e whai ma ia fo i o se pulisini ia o le mtanga runga taua le malo tanga runga tupe ia ole na o le taua ia o mea ia o tatu wawai i le sau o le whenga malo le sau ai ele o toe sau a whaatumu lima ia o rani ngalo e autou o le aso ngafua ele si tatu por kalamitai au le aso ngafua o le mapo kalamina o le amatara noa tuai ma le afionga ia fui maono vai tolo o fo ia o le CEO fo tupe o le tatu watunu ia tatu anga me fola ia le ile sa o le sinta puna talno me ia le va foi le va la passe se le na le ta o le fiona le pale mia illa na press conference le va la passe se foi le na tam fai olo avatu temi o minsta olo o le tala le au mai e ma nei le va le va pa wale popo le ngale ai ona pe o tuinga va foi le te pe ia o alia te tiapi o i alias po electric alias o ina vatu te whapena e lua two different ia vaenga le va te pia o whamuta whai e sere va alia ia ai le connection o ngātu tonu nai ia manatu la whaatele ina mātara no tu tonu mai ia tatu malo o le nei tu la fiafi talo fatu ma fanua ma lo le soifua ia wa ai mai fo lo fa ia tu pe la we mumu ngai fo we of mumu mai cho da sio mia it's a Christmas kala ma lo fa tai ma na ia lo sei na ia la ia avat fo ile dei fa talo fatu ia le tua ma le unanga po kala masani ale lupe fa lele i lalo ole tulenga ale si ponga ole tai fo ia malo folo manuia o te manatu la so to na ile ia te utou pa pia ne ia mano e fa pa mai le to fa la o fionga lupe fa lele ia ma am tai tata no nei i tuaso ma fa lo ia malo so i fu mau tu la epa ma na ia le nei tai au sangi lasto na ia i matou nei o kilani ia fa talo fa tu le mamalu tato pa anga masani
Ye sungari whawhiangainga mo lātou whatua, ta mam tina mātutua, o lo lātou maua maileta au nanga le nei tū la, po o whia lava se vaenga o ke lope, o e whaafonga mai ai, ia mālo soi fua maua, o tātou ala whai nei tae au whanunga le lei, whaaftai mi ia le alofo le atua, ia ai alo maia, se i o tātou wā ili, nisi whe o mea o tutupu, ia ma mea fo i o le atu tupu le vai aso fou, au whaapeana tātou alo atu, i le whailonga ina o le pepe fou o le kirismasi. Alo, whaftai. Ia, i le tue nā marilaina, i le fuite wa ai mai i o tua mat background, o le e ila tuai, ia le lau kirismasi, ele ai manifua. O le, o whanongono mo atu, tele lau malanga mea matu i Amerika nei na. Moni atu la epa. Ia, se fai se tala. Ia, o ana nafi. Sa mato a wai, le tu whatasia o le whanau e ala sakalameta, whai poitonga. Le alo lea po se tasi foi o tamaitai sa lalo le wawa aingo o tamaya asiata man tina ia hana. O ia o te tei, ina wa masa wali atu te tonu ma tawhia mali. O atu lo aru sa o le lau le tu se mato ingoa, o te e maute no nofo fatasi, ma lei ata wa manfui, ia masiana paanga, ia o manatu le lei masiona fale tua, o tole a foa lea en antelea, ai o lupu, malona fale tua, ai avanoa lano foa e lua. E sa wari sa o mai loa si tama matua lea, fa tino le lei ia le tama, Nana sewa fatalo fa maitalo fa tupai. O au, I'm one of the biggest fan ale lupe fa alele o lua matula epa faftai sua i Amerika. O au o te sau mai Amerika, Victorville. Ia mato whina iai, Ika o San Francisco, Victorville. From, is that Bayview? Bay Area. Bay Area, that's San Francisco. So where is that? Oh yeah, ngala. Yeah, mato wheloa i ale matama, te wawatunga, te longo fielau Amerika, with the accent o le lato ngangana. Ia, ma o lato winga fo ila le whaadia i mo meo siva i e whai. Ia na lau ai o tupe lau Amerika wa o tau. Ia, au o whele lein mea. Ia oe. Wala pe wa afale po. Ai whatau sa vali i foloa se tasi o tina. Sa wari sa mea i o luma pasi, aleno no fo mai lau mavui, Ai tau whatu loa leno foli ata wa manfui o ta whatu manfui. O lo leni lali. Ata mai manfui te lo whaku. She used to be a prefect o wa o ngai piasenga. And believe you me, I give them hard time. Anyway, at the end ma whelo ai malole ni amai le tei. Whamai, oh my goodness, all this time, o te admire ina oi lunga le lua po kalame matula epa. Ai ngalo ya o oi, wa tulo ula vale. You know, it was so good to meeting up with her because ola vanga matutua, yeah, she was one of the prefect wa o ngai. Ia e peo sita mai tailina. O ia lavanga ke hostinga mo meu Mrs. Mo meu pageant, so ia beauty pageant i nei Amerika. Pi o lana mta whai oina sa ma whatal no tue whiunga po kalami listed. E tu sa le lau le mau te nono foai. O le lau le so o i o mātou tua. O le lau e so o tua i runga. Tu sa tasi lua tau, lima le lei lau Americano. Au, kawhia. Wala, nano lea, so lea. Ai, ia mantuala, le lua fatu. O ina i lo polo i ngotu la epa malona fatu ole no foa e dua ia no tato lau. Wa misia, le la fesili mai la stamasia fa pe o pasta ta vita. Okay. Mai mau pe ana iai fo i lau le lua soa. O fatu, ia fai o ta la whanga le alfafa fine talo o fai mate ai. Alo wasito ina mai ava. Na tua sawa lo. Te whai e fo le mato to inga de pole. It was such a beautiful wedding. It was such a lovely wedding.
o le manaia tapenanga o ainanga lua ese le manaia mo le tangata tapena ua masani lava ia ianga whatupu anga whatamani whai mea lelei whai ia mai aia e taunu atu I lau we had an entree we had the entree e leo ni tamai entrees big platters king prawns and both ends totonu o kai mo le sashimi samani from salmon. Oh my God, everybody just enjoyed the night. By the time if I made the main course, the main menu, they had oysters, all the seafood, le entree, or le famui ia mana ia foi mea tau mawhasa whai. O lesi mea me mata ina tula epa. A mai whapitoa la vai mai Melbourne, le chef, e whapia ona ngā whainga le tau limanga o le ngā ioinga me tau mawha. Was so beautiful. Ma nei le whamumu o le whanau. Ana e whukoli maua mātua, ia e whawhetai. Whawhetai lava ia asiata masiona whautua. Wapi o a ua le nei o le pou au tu o le malosi o tapenanga o le whamuimui. Ia, malo, o me sirina ua e mite fo le tau to tere la ua Americana ua. Ioi. E sa iai foi ma stoi ino to le foa ia vui. Oi, I nanu watu liata ia, mana ia tō mawhtanga ina. E o paua ua misi. O tangata nei o vui. O tangata nei o vui. Nana tu me lunga sau male pusa tuna sau male keke. Na sau atu I o luma. Lela te whapea ia. O ia le tu I aia sau e pu se maata. Nga uma whamai tato whtau I tae al barbecue. Whamana mo le fio mai a wato mea ngana whamai. Aruma o le whale. Whapea whaila tamale atu le epa. Le whapea o pasta tā vita. Na mai le tu whaanga le tamā I le whaasoa ina o le keke a leo ngāni I whaipoipo, wai lua keke a leo ngāni I whaipoipo. Na mai leo le whaasoa keke a toa lava na mai le tamā. A sau le tamā I sa whai le matou lau. Ai rau whai le tua lalo le tamā I si vaenga nei a le a taua manfui, whapea ia manatu le leima to le afoa. Ia maridia ia o tō a fionga. A o le a te a le keke motu pa I le tufine. I feel bad. Le la no whai atu loi teine o le mukuka. Mole ase ave a le keke I tua. E vai wha mai le keke tu mai nipua. E mai lo wha atu lo stama, ma lia lo finangalo. Wha atu lo I nai tuangane ia le wha alo le na mai le sunga le whawhianga inga ia lea ua tātou vai tutusa o mai tātou. Ma ela me o whai fualo le na mai fo mātou tu whaanga whaktu. Ia o anga e whapea na whai. Nei a meo mea ai tātou vai tutusa o mai. Ma nai e whawhianga le mātou lau na whai e tau sisi mai ia asiata ia mātou o mātou pisa o le mātou. O maua whai numera. O maua whai numera manatu le lei whanguainga. Ia o na siva whaatau pō wale. Le anga le meo tangata ai o nā le motu tangata. Aua. Ai te rola o e mawhanua. Na wala au mai lea pe tā ele se furu ana po ai wala au mai vui. Okay. Whawhai mai. Uso, vai. Vai lau I ele no tango tu ia I fo ia mawhanua. Io fatto ia le lei pa vitai tele ara ia fai la na sala na sawa fai alo le ni mai le ia tu mai au tafa fa mai tu pai mai le ina ma oi fatu la ia ta fa mai vai ia ta fa lo tu ta vale ala lo fa okay ole na la mai ta tia I mai me ia te au fa pelo ta to le ta te lo tu ta me ai tolo pulo mo fa tai fo I nei tamadi ia ola fo I vai lo fa mai te au mana ia le sol fa na tu le pa mai ma wa emisia lo wa noa sa wai tato te fa tasi me le la ngai matu ni feo I visa
Ale le saunoanga la le tamale o Tabita. I. Papeto tele lato o malanga na wha moe o mai. Ai te I fonga. Wale o mai peto lua se fulu mon tupu lato wale mwhaino o mai. Ona o le tulanga foi la leo visa. Ia ngana. Makua umar lingka penga la malanga tutongi di pasese fai le puking da sa ni kengi sani. La le ro fatu le ya Tabita. Fatu le o fatu ya paulava. E te le sau no fo te fatalia mai a. Ia, mana ia tala amata ta te wo ma pai le nei tele nei mata o kita te pia tara noina. Ta te la foi te masani. Yo amata mai nai stam ta puina. Ia no o wala tiro mta pulo umanu tara noina. Ia em fai antu e watu runga tara noi. Ya pa te le amata. Ia. Le tapo kalame muli. Ia. Wo ia se manatu ia te to a tele I lato na wala aumene. Fai ole pisi o ngal venga o taimi pisi ne o mato ia mato li poti mamia. Le nei foi o ma fai ole pisi foi le asia ia. Ole pisi o tangata wala aumai. Ia. Fia maua se fa malamalanga o le tulanga o le share mo le valele. To tele la to le mautonu la to tele lo le meta na fai. So o lela wa yela fufuanga on pe like I said I've got an account in the UTOS. O le wo tu fantasia ia ni facilita ua. Mo le mamalo le atunu le tapo kalame le soludu. O la fa umi tapo kalame. La tam fai foi o te vave manava. Ina ia vave foi na mata tapo kalame umi se taimi. E fa lama tu le mamalo le atunu. Mana ia? O le taimi nei, o leo te whaatali le se whamonianga mai Samoa. I le whaongaina sao, mo I lātou le mwhaina malanga I Samoa, e lātou te whaongaina le website. Na ia join atu aima. So, well, I'm going to put that all together. Whawhaingo fie mo le mamalu le atunu. Ua le mawhaina tā fiofi le mamalu le atunu. They're so eager. They're so eager to come on. Whapena fo inei, to tele I o wala au mai ma sini mai anu o taria le whatarisi a mai a lela ua whailo mai Samoa. O masina fo. Masina fo io e. Te o le nālala a tūlanga, e le tūlanga, ane pe ua panic o tātou tangata. Ua panic o tātou tangata whape they don't want to miss out. But awale popole, pe ona sao nola fionga le li pale mia. Awale popole e whaailoa mai lava le taimi. So that's when I feel okay. O se lau le leilea mo ta ua e motu sia ai taimi o le kilisi masi mai tau sangfo. Ina ia fotua I mai tangata tau sangfo wala tau lole me tau na whai. Ta mai I whaaloa longa leo o le hionga le li pale mia. O te longa ai o iai sau noa ngai lea vaenga. Le nau ta ua na nafi uteri tue pa I nek. Ne mai mo o te tali tonu. Ile iai se sa mua ile mai moa I nei whaaloa longa. O se taimi mua fo ile nei ua whai ai ni whaaloa longa te tele whapea. Ia ai o le tūlangan mata ina ia. Wa le ngata I te tonu o le palemene. Wa le ngata I te tonu o le palemene. A wala asia vaenga o ta whatolu whamasinonga. Ia a le awhai luenga le fono. Le awhai luenga le whamasinonga. To a tele mo toa I a apa lava le a au malosi wale. Ma fola le fionga le li pale mia. Ma ona au a inga uma. Le tua tinai tua tama. Ia ma le tu malo. E sele mana ia tu le epa mo tangata tau safia amana ia and a lovable person that everybody loves him. Te mana tua fo I mawhanua. O le ata le mea lea. O le ata lea o se leader. O le mea tau leadership.
o te loa mea mai o le o ke nai singa o mea. I lalo category o le leader. O le lei, o le smooth, o le whata oto ina, o le porokalame, o le lei na whata moe le porokalame, ia ma le lei o mea whaatino. O vaenga na o le taitai e loa taitai se o ke nai sise. E o atuala, o le atapule te vaaya i se taitai ingo se maro. Mautu mea e toe le so ona fio so vale soro tangata. I foi ta te le tula epa. O le taitai o loo whaapea o na whaoloaina I mawhauwhaunga le lein whamanianga mai le tua. It is a talent. Yes. It is a talent. Le maua umai ia taitai wa umatu nei. Tanga I foi le saunoanga le tamawhai fe au ia whata tō. Yeah. O le lona tolu wa I nei. O lua I pale mia le motu tele sa la whai. Ai o le lona valu wa I lea. No for no for inga le. You know, it's le mana I o le kiliva mainga o le mau. Ai tanga I whala iai na watu la I le fionga lau del mali atua. O le ulua I pale mia wona wala au lia le malo tele tutuile mamanua. O le ulua I pale mia. O se ulua I whaatau tonga ua whaapea na tamatua I tapena I lona taunu unga le lei na wo iai le tapenanga o le whaatau tonga le na whai. Le te le watatala ma le avanoa I le lau tele o le atunuu. La tau te moli mawina ai le wha moe moe. O tele lau mea ia tula I mai. O mea e ua I tutupu I le nofua inga a le fionga le li pale mia. Le foi la ua fai le tulanga le ua mai wha aloa longa a ona a inga malona I tu malo I totono le tato malo. O se mea matautia. Mea matautia le mo wha aloa longa tau tupu. Peo na saunoa e masani lava tangata ia I wha aloa longa tau tupu ia la tu te whaia mai ai am whai ma wha maoni mea la tu te whaia. Mea e tau leleia umai la tau a inga e maisilo nei tu malo. Mana ia. Te sila fia foi mawhanua. To se mea le leina whai ma le leina pena. Ele asa fili. Ele asa foi mo meo negativities. E angai mai. Leo a mata o na satia le wha moe leo le fionga le I la tō fo I le suite tai ma le o le ta pipi. Ia ma la tō pokala me fo ia o lo whatanoina. Leo mata o na whai mai. O se mea mua leo se o wa whai I popo mai matai le wharifono, matai I mauta o le malo. Ai te tau pena malama tangata nei. O le taitai o le malo, e le o ngā whatia I te wharifono, na whaise fono, ma whaise me I te wharifono. O mea na whai ar whonga whitalai, na whai uta I tuana I mato. Sa whatino ina le whari ia fwoi. O lela manatu tangata nei. O I fwoi sa taun whatino ai ia le whamoe o le fionga le li pāre mia. O laila te malama le leia I ngā solonga o mea. A le uta ma whaia sa ili ase opu. E tau leanga I nai le whamoe ua matua matango fie matapena ina. Le uta tulua, le leino fo I ngā pāle mia o umatu. Le ai ma se mea whapea na tule mai. Au lela ua pe ua mai foi. Sa ili ase mea e whaaleanga I le o. Ia mai whaaloalo le fionga li pāle mia. E le mawhai e le neitoi ino tula epa. O na whaapea ifo. Amu ia fo ila na ia no fo inga. Le mawhai na mamalonga loto e whaapea I wharetala. Oi whaaftai fo ila fionga la udi e mo ia fo ila na ia no fo inga. Ua whai ai e su e masei, su e mea tau mawhai e whaaleanga ai. Mana tua,
Peo le mantua le a foi. Le foi sa fai le o le fionga le sa fa pito le taimi foi au tu lai ia ngai le tofi pale mia. E sa fai le fa fo le mautafono sa fai fa fo mautafono ono lea o le uma mai ale fontanga se e mai lo ilalo fatino. Le foi o ina foi le na fatino ai foi ia le o ale suitofia ia mali to moli. Le mele na tupu nei al fonga fetalai. Ona ua siitia le tātou mautafono i tonga i mato, Le lana uma le fono le palemene i le aso lea, se e sao i folua i toa fale o le gym, fai ele whamoemua le fonga fetalai. Ona o le tūlanga la o le whamoemua le fionga le li palemia, e le i whatinoa i le aso le fono. E le ai la se fono na fai e le aso lea, o le ala le meo le a ave whapitoa i o i le maota, ma ngā lulu e fua le toa tele le au whai ngā luenga, a le o whai sao ai i malai filongia, ia o i nāna whai ai. So what's wrong with that? Me leanga momo tangata e loto ele lea, ma loto se se. No winga na lutala. So se mea ua matango fielon tapenanga. E ai ia le fili tau mawhai a su e se avanoa, su e se maasae mau e tutonu. Moni lava. Sani ni tangata nau whaongonongo nei por kalame. A le lile o fontoe ma le lile Australia. Na fuila te whalenga ina mai ia le. Ia turanga ia. Ia tau whalenga fontoe ia wai. E u male nei paia ina u malavalanga political career. He will never ever become a prime minister. Mena i loile se senga, tau te fiu tau te o e lole, whai i lunga la lo au tafa matua maluma. Ia tala tau whaaleanga e le fionga ale palemia la au le mali etoa. Tau te fiu e o martau sanga o a pipa tau te leo o lava i le tofinga palemia. Mana ia? Ia, e sistem tau pui. O tula epa o au o te whaftai mavi i ele alofo le tua. Ina ua sau le tala. Ua tō fia le fionga i a fui maono. O foia. Mai tolo o foia. He deserves it. Rightfully deserves it. You know, to be... Oi foi essa i de vanga? A foi lesa iai... Se Mona Lisa? Sure. Ngalo ia te CEO desa i nei ale. Yeah, I think it was no lola CEO le na ne te mito no ale na su e ia faila ia na tia i ta faingata. So this one. So no kama fa weri ko i vavenga ngalo ngi i kwali. Nei a fisili lano de tatu mai moe e ta mai le tatu CEO the previous CEO of the department there. Oi CEO o le revenue le nei la mai nei tatu. Avalisa olena. Ya o avalisa la na le sai mantua ia faila ia na mawata tia i toi. Okay la. O avalisa le taimina. Ya o mata feo avalisa viali. Bien. Sa ola. Ia ona nala. Mantua la ole taimi le na. O lae just the inland revenue. Ia. Le la ina ua tufatasia loa. Le sa CEO wai loa ia fonoti lea te lai tupu. The current one wa ienge le customs. A mantua la langa le wato e fo i la vau to tu ese le IRD ma le official duty. Le la wato e fo i la le IRD ya mono. So rightfully he deserves it to la epa. You know, o tangata wa leva fo ina tautua ia le na tamo e fo i le whainga whiwhininga le atunu ule pai ina le na umatu nei ia ile i manuia na tamo whainga
Ia ele ingata ngā ana tau whainga o le fia tau tua lava. O lau malona ma te tara noa tu le songfua. Oh, that's good. Ma te tara noa tu le toru i le ono le fia matu ni Amerika ia e patau na mata noanga ma le fionga i ngā ftasi. Ia po le CEO o le tanga wenga i le songfua. Malo. O se lale na ui mai PSC ia pe na tofia sa o ai kabineta. Ne le recommendation le fai unga PSC. Ia, manai. Mana tualanga le wata tu ese ia wale o to emerge le official tute ma le tupe maua. Ia, ioi. So le lana to e whasara la wai lola vanoa la le ale vaenga o tupe maua. Ia, nena ua Mana ia. Tala fia ngai le. Ioi, ole mana ia e tala fia ngai le ia. Ia. Ia le yanga va amatu mai. Le fionga ia fimono fa pe fo le fionga ia paunga tala lei. Mo le au tusi uma. Na fitau le. Le foi la ua au mai o le ua o suspendi le o lavitinga na nai. Te watata wai. Suspend with pay me ngai mai. So that's why. Ele le foi. Whaatai ole mau ole pay, ole fia sa o suspend without pay. Ia le na. Ele foi melo tamo mon mau ole latu ole e whatau mai san papaki. Ai foi na e o papaki o ni. Te tele alo tele ma tele lo pisi. O tanga I mai tula e pa. Kafe so ia oise. Wa tele lo pisi nei va vea o malai va lele. La o malanga mai Samoa. E kau fa lili peng paua. Sele. Ia ole oi o lau niu e mai Samoa pe fa tauna. Mai Samoa. Ole aso. Mofo effects mai se ka niu pe text mai. Ole aso. Atono la le fa se tala wa mone foi se langa mai asiata wala ele ta apel. Umata po kala metula epa o walu lo le faloloa e fa tau mai sa utalo tau ma se fa di fufai e fa ia loa la upalolo ma la ufangusea mai Samoa. Malo. Qualifican ngo ke nga me ka ke mai mga kukwai te loli mafanu la solo ta tie le temporary le suspension ne ya for that tonight la solo ta tau na fire le tanta pe tula e pa wata ta wai me le wingo la utala e lo se tangata fa pe o le fo watu langa ngalue ele ngalue ngale le press secretary mo le mo fanua ti topet wat fesiri le langa le ti o ngalo le fesiri mai sa tare I mo new ma mena o me Samoa pe fai pepa pe fai pepa ina ya auto e fai o new ia a fa pe o ia se malanga Samoa e fa mo a mighty new Awane e fa pe toli nei e fa to alu tae o le malanga. Okay. O nga fa ta taula le ia a mai lava le niu o le fresh le tino le niu. Wai a mai lo ave sa on malai va lele. Ia vave na o tangata malai va lele. O lo iele officer quarantine. Si isa o iele pusa niu e vatu lai lo ilo ma inspecte tama ia. Ma fai mai e lo le pepa fa pipi ilo na pusa. Okay. Na umawat tali siri tali siri mai. A fa fonga mai fola ilato. Ia wa bo masani nei a mai so a faito new ia sato lua pepa ila plastic le te tono pusa umu. Ia mafia mantua a mai fetongi ia I nei te tono le. Ia o isi la a mai ua pa ia new. Le la le nga fa manatu atu. Ia a mai le new le fresh le tino le new.
ia wa a paale niu te tonu a tau nu mai nei sa ese le swa niu la tau a lele ia na ka whaua mai la i le ta fesili le ia ale tulanga le te tala no atu ai i le afoi i le press secretariat la le ale palmeni ale official palemia wa leva tau sanga o tau tu ai fo ia lawe tinga i matanga wenga e leo se mela o tangata o le fato a tau wa o leo se tangata wa tau fa masani i le process and the procedures la wa na sila fia e le mafai no na fa sala la wa se mea vanga na wa batu le fa maonianga o se fa ka le kapeneta po o se fa manianga e a batu i le fionga le li pale mia ia o ane mea e le o se whaka, tu sa o le a mai mea e ave i o le pale mia marka peneta e whai a mai le approval. A le o sa uia whaasala lau whapea. O le winga ngā tala tu le epa, e le o se tangata fō o le tau wao. O le tangata wa leva tau sanga o tau tua. He knows better what to do. A le winga, e winga le mafo o le mea le na te whaia. So he did it deliberately. It looks deliberately done. Nea, e tanga i whala iai, ina wa tupu le mea. Ai whai mele press conference, a few days after, whai le mele press conference ma le fionga le li pale mea. Awa vai elana reaction. And the body language, they, as if he couldn't care less. Yeah. Tarsi ia maua foi se sunga fo mai le o tangata le tunu Sau noa so o lava le fionga le li pale mia. E le o ne tangata le atunu. Ia. To tele tangata nga va ai to filia. To tele. Ia le fo ina fa ma va ni stamo a pu ia lats mai to finga le sai ai. Le ua anginga ia lenta no mai le fionga le li pare mia ta silem ta pu mo me o le a foi o le a i le o CEO e uma lava la ua foi uma e le to ia se me fo sa fa infata tali any variations ma di me fa pena mana tua foi tu la epa o le to ina le nei tu la epa na suia uma tu la fono nei Mamantua so ia sa le CEO sa directors sa tu noa le ale umi to become a director ai lal mena fai wa no fo masui i le CEO e fa ta tolu tau sanga o le konkalate ai o le mea foi la sai ai a umalo tolu tau sanga wa uma be te to e fia apalai pe ai uma Alal mele le fo wato e fesuia i la baia when it suits them. Ai ele o yaini inga fatu la fonoina o le fainga o nei variations le wa yai. Mana ia la tulanga le wa amai le fionga le li palemia. Wailanga it's so unfair ele transparency ma isi tangata. Afa pe wa umalo taimi you step down adulo o ia take over lo le ACEO the acting. Ai arula o e peafa pea o leie lo whanau nau ta inga e te toi fia apalai. I alulo e ta pena mai lau a foi. Ta pena mai lau tusi apalai ma you sing your sad song whatever that you want to add in a ia sili atu oi lo i lato o le a. Ia, te matau li fui o mea manina sui vai te matu lepa. Ia foi departments ne le malo. Le ua ufa ministry ioe. Ministry umar tele o ia malisi tu langa o winga na e mea lena sa ta pure lua e take over pe a tu e pena le mela interview malana pe tu apply pe le ia o le tasina va ngantara no ia le fionga le palmia o le si mea na tano e le palmia le tau mai lu amata no tano to yo le va avu le vai te mi olo Oh, that's dangerous. Ia, a le whenau te mana tua. Toi ngā mea la ia le mea le tua ngai.
na tala no mai foi le li tu le pa le mele o se tala no le la fa no no le la o te pi le malo le la te fa solo muri le vale more safety e mo ia e mo le lo sa noanga sa mai le a foi le sa noanga le tamai atu le epa i le taimi o le tu la i foi le opposition a ia le taimi le whainga malo fia me ana manino ana na sa no le to ino tu la epa i le dangerous ma le risky o le vaa lea pe a iele o ngā nuu a le whape le o ngā nuu le vai nuu whape o le taimi e iai le taimi matua i so wā ai le anga ai le tau a ia e a ngā lai va atasi te tele ie a le vaa le no whamoe ia to be quite honest e le o se polo fesa me tau vaa me tau engineer but being in Australia we used to live in Australia a mantua la o le vai le mea lea e a foi e whērua i le vai le vaa lea vai tu roto ia umala va it's a catamaran pe e lua vaa whapipi whatas ia e sa la whaila i mea ia wa e le o se sami so wā o le vai a le wā mai nei whapia le wa talu so o sa vai i vaa ia a e ia le taimi matua i so le anga i le vasa ia e alu i la lo e le popolenga a whaila le vaa lea le la sa whaiti o e tu la epa e sa tali mai fo i olo ma mai le tali ale insinia lea la tu le me le vaa le e mantua la o pe o io le anga vaa la lea fionga le li sui pale mia o i tono le mata fai oi le fionga le li sui pale mia ia te lupe le la ua ulu fale mai nei la wa la tau tilo tu langa le va le la ua manino ai there are some risky issues e ta tauna titilo el fainga malo o no lea o la maso i fu o le atunu o le la fi avia i pe ona mai le va nei fa nga I was wondering, po le me ta i leva le va o le na ele i uma le paia inga ale vai nga fia mi na ta wa le a ta tala le va ele tupu me le fa fita u le na le na fa ta apel fainga malo le lo fa manino mai ele i pandemia o le uto fa ina sai linga laiti ele okay I have been so busy this week e so time you to get update le tele o mea o le sipe e manai e fatu manatu a o la to manatu e tauna fai tono fono ia le tuangai o leo te tonu a ui e me o tu la fono o me le tau matau ia foi o le drug test e teilo ia tu ina o nei te le drug test e fai le mo le urine test ele ia po le o le te whanonga tu sa mua whapeta tau fai si tu la fono ele pale mene e fai ele drug test le fai tono le pale mene o le mafofonga foi o le lilo ia le sui pale mia so se mea so se mta foi tona fa io e te tauna fai ele pale mene si tu la fono e pasi ai le fai o drug ona e le fa pio tangata uma e agree e draw a blood ale te fai atu le ai o drug test ele fai es blood test ai a drug test ele fai i blood ele drawing se blood sesi ale la fai mai le ia na le lalan pukalame e te tau i le pale mene au te mana tuau ia e te tauna fia po le altu la fona le health department o ia te tauna galo mai man pan mene ale la fai mai le i pe na te tau e agree i le fai o le I disagree le tulanga fole le o le faia o se drug test al pale mene ia mai e faia i tai le fale ia e disagree la le de mena te le lopo le o mai le malo e fai tai le fono ia le la tu drug test po fela me faia a ia fai tu la epa o tu nuni
Po o launga a whai o whalefono o I le basic and central o le fono, tangata umo le palemene. E le ola la awan tele whai drug test, e whai I o lo o iai potu te tono o le mauta fono. O I nā e lua tua se fō mai, ia mai se o le la whaatino I le SROS. Ia o ai le tangata le SROS la atuai. O I nā ngā solo iai la tau. E le whapea o le lato base central occupation o I o whalfono. So therefore, o I la e whaiea lato drug test, e le whapea o le totongi lato e le official fono. Ai o I mato o tua e whaiea le drug test, le ai e whai la vai I. Io, pero le issue le a mai fontoe. E le whaina lato face blood test without the law. E pasia pale minese law. E whaiei tam whaina lato le test. Ia, alo manino foi na mai le fionga le li pale mia. O le ata pena uma mea ina ia. Yeah, I'm pretty sure that's part and parcels o le tapenanga le nei. Yeah, la me musu e fa le drug test. Yeah, sa o lo sa noanga le aki e pikopo. E ala fa rongo la mawoses. Oe, ta wharongo le whaua resign tama ita I lo isilia. Ia, wala mantua foi la ola na konkalate le umanei. Pe o le vai aso le nei. Ia. Oh, so le ala tawi. Le fetawi le tala fea ngai. Ai leo se mea pule le whapea ua. Okay. Ia mena na tau. Ia I lava ni la au moso o I o lo o fea vea. Ia te leo nisi mea. Ia ale mea tonu ana ia. Tau mai I le mea le maliu stoi ina lea na lea nei lungo le. Te lole me mali. Me tala noanga la lea li utanga poto lea o le utanga le te whaingoina. Utanga le vali. Ia le na ana nei. Te lole me mali o te ilo whanongo tu. Wali liu wala vaanga le mea. Whai mai o le tangata o le whatuatua I le tua sa moda mua whaasala laua. Se whaauta ta leo le winga lautala. Na whesili atu o le tala na le li upo o lea. Ai sau le tali al tangata le ufonto. Iyo e. Leo ke baba e tu tele o lofo ia uia le. Pale mea lo telo sa i to ina I telefono au tele lopo. Ai le matua au. Ia. Ale sa i te malo sa i sito ina na taila na sua. I whaaloa longa o leo. Ina watu la I mailem ta uputu la epa. O au, na whaila o comment ma o fofola yelele ma fawfau o puloku. Then I reach out to lo ilona whaletua. Ilona to alua. To alua? Oka o puloku, ka ngaka. Na o reach out to lo ilona to alua. Oka se le ma fawfau, ma le mi ngao o le mea wa whai e lo to alua. Ala se tala alfini. Oka se le ma fawfau. Whai sau fufuanga I lo to alua, ma manu ele iu tia o na fōlinga. Inisio le au ainga, po o nisio le tu malo, ale tamamatua ia te apeato. Tali mai la le fatua ia te au. Wo nau fai mai nala a faila na fatua isenga. Tuli ma le upo o se fatua isenga. Mai o te tari tonua o tua inga mele na fai. E le tatanto e saununga, le tatanto e whaua wina na po kalame. Otherwise, e tatanto fa selo asute la inga mele. O le tolanga, nei ia le lewa au saununga. Na o mawainai se foi se tarasanga a se tasi o tangata I le afionga le konsula. Whapea woi. Le watulanga ma le mi ngao ma le mawhawhau le nei me wala tau whaia. Ai aua e se amai fo la e genuine mai moni le wha mai senga. Ai sa wai matala. Who's next? Ma whapea mai. Ia wai mo tala tau whau. Mea, o tangata mua na mai e lunga po kalamele nei. O le foi na whai atuaila o comment I le whai puli o sa whatalua. Se I e tangai I e ngai o inga malafonga
a lou fale tua le fai ngai New Zealand. O le tamaita leo vise kota, o ia le na mai e lunga le wha mai senga. A te lo te toi vai atu le se mea. I can send it to you because I saved it. Oh, you said, ia ngala, ngala, Yes. wa avese. E o foi lá ele, o te loa e fui tua vise kota e tangata le ta usona lo te pea. Yo, e na fai sa wala le fai tionga al mai ta ina le no fai Ngala ati ai. wa ave lalo. Wa ave lalo te sau wa ave lalo. Na fai mai fai tionga so na lote, fatu le toa mio le fai to te o mai to te la lafi tua le fake page. Tu lo le whafonga ana Samoa, ai le aini tau fatu mani tau wate e ma whaina whae loa mai tau fōlinga. Le lao whaatoi, a whafonga mai le whai pule a sa whatalua. Po a lava ni excuse e watu e lo whale tua, mata ne na wā ai ai, i mea na mai e lo whatua i lunga. So o mai e maso na lote lea whaumina, sa wailo mapulotu. Ai a mai whaawinga whaapea mai. O le mea na e maua iai lo le mawhau i a tula epa. Ia o ai tula epa. O le tamama tua ia te ape ato. O a whaasala launga, o ani la fonga tamama te ape ato. O tu tonu al palemene. O ina li po iai upua le tato malo. E mai sao le launga to ina. A whaila e sila fia tula epa. E le fia le launga tamaya te ape ato. Yeah, he's had all the chances to tono palimene e tape on mai e foi pe counter mai na ia. Ai leo mai o lato i tua. Ia mai e leo la fonga. Tu aia foi lawa a mai le fa pe o maliu le tamaya te ape ato. Ai to fa pe mai e pulotu. Who's next? Isa. O ai o e te le mawhauwhaua e ai. Mai ne te wale next year sesi. Ai te wa next year oi. Ano fasi umi na umarona na prokalame na le tue sau ia lana prokalame. But anyway, o tangata, o le popole, ele ni tamai tangata, ia mai foi la o le lo ia tangata nasa ia tamai tai o O le sa lo ia. O le saonga na. O le sa lawyer because she's no longer a lawyer. Ala e me na le te moipa na tispa ai ia na futa mai tai. Ja, vole tu le fa fitau li len tu pusa mo me tau tu pe ana a clients. Ja, nei le tai tu la epa. Ta sa fa ia le tangata I lunga o I tono lo fali. Ma fa ai loa mai. Wa iai nisi o lato sa ilia le mea o no foi pulotu. Nisi o tangata o tau a inga, tau le tangata le I le fionga tamamatua ia te ape ato. No mai nei a ta o fesili, o te iloa le me no fuai. No o fesili e le se mautuku, ta o mai iloa. O la tau fia iloa, la a o sa o iai. A whafonga mai la o alfantua o pulotu. Wa umana o ninga oe, wa umana o whai ati ate oe. Whai te fuafuanga I loto o lua, wa mafi te le loto o lua le mea lea, mo le tau whaaleanga whai tala pe pelo, ma le fia sili, ma le fia mawalunga. Ia, whawhetai e mawa tangata ia. Ia whatuala tala, wa ofenga ringa kai le siti. A mea se o tawa ai fo se taimi tai le siti. Leo pefe o lolo le poa matalasi, e se mea o te whainga iai. Ia na wa ova le mawhau, ova e tangata mātutua. A wa whai mai whala, a toi whai mai maltala, who's next? O nala le wingo le tala, who's next? A mea... A whai whaatasi mai masi whongwhetalai. I le mea le whai mai... Pe o lau anu whama mai le kursi tangata le whai atu tala I... O pe eri se atua ali tu le epsa I lele. O ia solo mua atu la e pale whai mea valea. Solo mua atu la e pale tele o mea valea na te whaia. A le la atu o mai e lango tu la epa. Pe no whai atu tu la epa. Telo tangata I o telo le lango ne yasa I lele. O e sa iai a lato sori ngā tu la fono. O e sa iai no ngā tupe mea pepelo. Sa tango lima I tupe matanga duenga. Le sa la vea e tu la epa lato. Le la wo mai le taimi le nei. Wa nofo tu la epa pe o le tupura pe. Remember me?
Yeah. I helped you out. I saved you. That's exactly what they're doing now. I scratch your back, you scratch mine. You scratch mine. Yeah, me tonu lava le na. E pe le mea na, e le ilongo le lila o whaalongo longo. Ua nofo le li upo le malana, ma twist le mea. Na a mata tu e tangata. E le valea le whaasio le a nofo ima create se a fo. O le te sili latu la e pa le upo o lea ia ai mamoi. A whai o le walua whai mai mafono toe o le fast. Bring evidence o le tangata o le fast, because we've got the evidence whasala launga vise kota, ma whasala launga at the maitai leo o Songalote. Ia, male me mama palanga o pulotu. O e nga meu ai mamoi, ke whi mea ke lea. Ia, ore nā. O te fia tele o te whanongolongo ile ata sa vea pia o na whai sa vea. E se lo fia whanongolongo ile o sa vea ma mus ma lana whasoa. No, ri ngai aka kau whaali lili kere no. Ia moni na ata ta whaali lili. Ai lato te le o whaia ni la fonga matanga. Lato te le o whaia ni la fonga matu ia. Ma le mako whau. Le mea te atai hui le ele o se ke le lope tau ini ma fo ni tangata pe au mai fore le me le lo le vai o ma fo pe au mai se au wala fo le misi a ropa skoinga ai mo mai ai ela to tala e fai le I parmia ma le ma fenga maro vai ese le ngo ma fo le lopo fe me o lai po fe me pa nge ka mengi ko nga ka sole ai tanga I fala e tu le pa o nawa sau I lunga live nisi o tamali I o le tu malo. No, tangata le tu malo. Lawa mai lato live I lunga lato te sa ilia pulotu. Le fonga sa mai. Ia tau ainga whanau le fionga ta mama tua ia te peata. Wata tau ai. Pea no whai atu. Se sala whai pefa pe genuine lava le whainga o le tala. Ioe. Ia lofa. Ale nei whai eto whai mai ia who's next? O ai, oe e te le ma fau ai. E le ta tau na te fie po kala me le lea. I'm telling you. O le tulangana iai, o le sa mato whasoa. Wa te tau na ave se tulanga whangangeanga I le media a New Zealand. Ia malama I le contents o le dangerous o langa. O langa po kala me le whai. Ia wamantua foi, o po kala me nei. Pei ana o stadia la le stala ai e titilo te tau lavana titilo iai po le ale tūlanga iai nei New Zealand. Ia, ele titi nei ta uputa te talanoina mua whanua. Ona o le tūlanga leo le whaonga se te loe. E ai ma se senga o le mele u whaitangata ia. Ma le mele vevese nei e le whionga le di pare bia ma le observa. Tutu sa le ia, me foi lenga whai ele observa lato, o le wha tupu o le tala e pelo. Ele o malolo, ele le observa. Ele o malolo, ele observa. Tu sa o le, sa fatasi atu le maliu. Le maliu o le, malepe ai Dr. Yeti Taya Lima. Yeah. Ona o le brother o lo sister-in-law. Sama whasoala ma se tasi o tamali lawi loa I le tustala I Samoa, tama I Samoa. Ai whapea o le inei o no le sailinga o tongwhitinga o le tino. Le ala, it's just a general discussion. Gone were the days e esele respected tangata le Samoa Observer. O ngā lulu e ai le fionga ia savea. Ia malona fatua ia mulianga. Ia whapea fo ila ia le tamale le Dr. Malepe ai, Yeti Ona o le mawalunga o le tamali I ma le whainga o le ngaduenga. A taimi nei, whapea mai, ia le se mem whai ona ua haia le intia.
Le la e sau nei e nofo la me tele le mai tau tu le pa. Le e nisio o vaenga ma fa manuianga mai le malo Japani fa pe fa malo Australia ma New Zealand ana il tato fainga malo. O la me tele le mitai po e melo siata. I admire the respect that these embassies, the diplomat corps from overseas, o lato la e whaonga. I whaitanga na i ali i pālangi, ma o lato o tino, ma lato o la whala. A ewa aila e compare, i lava i sa whaonga e le intia le na alua i o le whalo le fionga le li palimia. That's low, very low profile, the way he was dressed up. Yo tulanga na faso mai la tamari le. Yo al mena wa yai wale se wale le ona ele o le tangata le na te vai. Ya eva yo le tele o taimi. E tusi mai e ale ngole o le intia le. E tele o fe au ma lato tusinga. Mana ia. O le si. Yo le la life si le ma fau. Ya wa ia no si le lo ma fau. Afa o tulanga lea. Is it really was shareholder le intia le nei te tono le newspaper? This is one of the questions that I've asked. If they have no control to mandate le intia le nei, ina ia show some respect i langa nua Samoa. It shows that they can't do it. So le mea la iei. Is that why the Indian can't do it? Because he's well and pleased himself because he's one of the major shareholders? That's a question that pops up. Yeah, kailo iei. I have no idea po le aturanga o iei le itianga i tono ole. Yeah, na le winga le tala wo office ni ngia la ba uia. I mea o lo tuku mai. Yeah. Yo. Ia pe o le winga na tala a fua iei le mele ne faini e vise kota mai foi. Ma le lile o pulotu. O te itia laina tutusa ma le mena faida obseva. O le fatu. Mele tuku. Ia, o tele iloa. E ile mata o pulea o te fiata no tuai. Lea ua matana tala no mai tangata ia tau mawhai a su ese awala ia whaaleanga ile fionga ile lipania. O le lipotia tangata e o atu whaimio tangata atu ni Amerika tangata su eta ua le whaurutala. The coconut tree does not sway by itself. E le whala la fua le niu. Lea lau te whapea. A whapea o le hering nea latu suenga. E le ni tangata pālangi la. Tangata Samoa la le whaian melea. Ma batuai le mata o pufoi le o mea tau le pā saina. Le pu mai foi le ata le pu papina whamatai la audi saina. Ma tupe ta ilua se rabi mas suru afe per annum, per year. E mo mori atu e saina i to tono le fionga sasina. Alu te mantuan whamano na mai e lau le malitoan ta apuna. Le foi manu na mai e le hita pipi. O tia o zaba a le fionga i waleva ona. A le Tula epa. Ika noa na ubangai se me whaleanga i le fionga le lipania. Tula epa. Se leia sesiona langa mea nei. Leia ma sesiona langa mea nei. O mea lava le nei e eli e toi ina a moso le nei o tula epa. Ole mea le iai. Le la tua i solo ma fai nei tua ina. Ole dio lava ale fionga ele li pale mia malona i tu malo ma ana investor no lava la to sui. Wa fia tau sanga. Tulo. Fia tau sanga wa whaamanu ia ina sa sina ile lato tupe le maua mai. Lena uma fo i ofa mai wa whaatau e la uli whanua o sa sina. Lena whai na manino lava sengi ngā lima o lo whai. E le valea tulo le fionga le li pale mia. Le whaingo langa diol a wase manuia lo nei tumalo. O na lesi le fia le fionga le li pale mia. E uma e le whai mo ia tofi. Ta pena ia nei mo ata e au. Ta pena na ia nei a wā sesi tangata o lo nei tumalo e tula i mai.
sa ua ia le whaamai wana whaatatiaina mo le lei o lona i tumalo. Lea wa umalale vaenga na le sa vevesi ai whapeo whanua. A le whalawa na langa whaila le tupe lea, which is io e, o lo o manuia ia sasina, le lua se lau limas fuluafe, ona o ia inga, condition sa tu i te tonu o le lato lisi le nei, a uma e ale taimi ai le i whaia le fale, o le tupe le nei, e avatu te tonu i le tu malo, lea lai vai le tu malo. So ele whapela o ni mea na o whaangana na saini, ne I don't buy this BS. Ele leina manino tangata ni whatuatana. Lau ta oto mai le tio. Lau ta oto mai whanua ai o ma temine. Ele o tuani se fise fale. Io e. Pe whai ara le fale, pe whai le casino, hotel, malai waalele, whatever. O man ta oto le tio. Le ala te tongi atu tupe ia. Ele whapela e batu fua tupe. O leo o man whai le tio, o whanua le tu te whai me tu te mana oai. Ai tu O le tele. tuai ala na watu, o le tuai ala na watu i la tau nei, e whaanga i o i ala tau fuafuanga. That's their O le problem. tuai fole na. Wa ole, I know for a fact, i le agreement, e ta i lua se fulu tau sanga, le agreement la sa saini. A umala, bena sa noa yala au limta upul nei. E le aise se ola umi mo se ivas fulu iwa tau sanga. Wa le fo na twist fai mai wa ta se lau atu se lau tau sanga le lisi o le fanua. It's only 20 years le lisi. A umala le luas fulu tau sanga. To e fo i mai le tu malo. To e fili le tu malo o le alesi. What next? To fa awau le si luas fulu tau sanga. Me tonu ana e ona malam la mai tanga tau whaleanga ia. A umale 20 years. O lai lava tuare 250 le po lai lava le tupe le agreement na fai. Ai a uma ele i o atu e fai se fale. We're done. O kule la le tu malo. Peto e wha awau. Po le ale si fuafuanga e whai ai. Ma ele leo na se te reo se whakasenga ma whawhuni tangata pena o nia o nga sole pea. Ia i lo tio. Wale o te whai so o. O i o te wha o ngā ina i loa lau sau noanga. E soso ai le mawhau o tangata i. O no lea, lai manino, ai o le lefia admitting o le mea moni, o ngā wala walunga tau whaleanga. Le ai sole, e vale a sa o tangata. Le mo ia, ta o ia i te whapunga. Le o tau mate wha mai, ele China always bring with string attached. Pio latu mawhawhunga na e. O a string attached, no a mai i ele tio, o le mele tu te whau within 20 years. If not, we done. Mo uma. Tō pe umara lo se fulu anga le bako kupe ai ni whanganga. Ia o nga. O le tūlanga whole le wata o mai saina, ia o te leta watua. O te leta watua ne te wapopoto ai malato i loa. Pe e fōlinga mai, o le eli mai ina ia se i tau sao atu loa po ai. Ia, you know, whamele upu whaanganga le mala, o i talo whai mate ai. E pau ale bena nga lua mai malatu la whonga ia, mai ale sau wha e marisuita i tai. O lefe marisuita i tai na wa ai iai le tususi ngā saina tali ai, o lo o awhia ia le lau le mali toa, i mea tau stock exchange i Hong Kong, mi poti ale ampasa a saina i Samoa. E le anta langa i mea ia. O le fesili nga leo te fesili atu ai nei la tu lepa. How long have you known that whonotoi? How long? 10, 20 years ago, a le fatua e sau e langa mai. Se so i ier tau whaleanga ma tau whabalea. You know, o le mena tau te whaia. Mo matua i tau wō, ia, wō a o tau e eli tau mātanga. A whaila o tau e whai mai na e wa ai ai. O le loia, lala mena e le lui na i lo le taimi le na, ma e fesilingia. E tu e tau ai whangu. E koe kau ai o ngā whangu i ngā ia, pe ta sia ta mai pa ia i mta pule wa pasia fo i mta pule i le mea tau vanga o le afo i o le lisi yuli
te paua si me o te toe fia pa ia i o le mea fōle le fōringa mai ai atu le epa. Mane HRPP. E li lifa lava o lātou manatu. I le mai mau tupe. E leo mamafa ia lātou le ngō Samoa i whaamama. Le lava e manana o tangata ia. Ua e wish. O le lātou wishful thinking. E ta oto pea malo ia o mai me o le tamwhai e le stala i Samoa. E mau ai tupe Samoa. E leo nau leo vanga e li lifa lātou tāwhi. E leo popole tele i le tau valeo le ngō Samoa le lisi lea. La e whamira vanga i lisi me o iai. Ai ta ofi pea kampania le meo le tau tax exemption. E ta tau apea ona ta ofi kampania ma o tupe Samoa. Pe li lifa i tupe. Ai le o manatu tele le ngō le turu. That's all they want is money, money, money. Yeah. That's all they want. Ai ngalo e leia lato. O le tau leo Samoa. O le taimine o leia Samoa blacklist. Lo o tele nisi investor e whaamaoni ma genuine ia to inga mea i fia invest. Ua pe wa avea lo le su e ato le stock list. A le apia mai le ngua Samoa e le blacklist. Toi fo i lo investor ia. Le au te ba 12 whataita inga lava o le company leo le World Ventures ma le Asia. That's why they cannot do business in Samoa because o le tūlanga la le iai ma le o mautonu fo i la the taxation e whaongai mea nei. Ne wala nā leina o lato e lango wa e langa e la iei fo ia le vaenga o la fo ia pi o pā i lato i tua. Ia, e pauare me o ta whapa ia i ne manatura vanga. E le tau tele o manino malama. Ia e sa oeri tala. Te musu fu i tala no umia i popoto ai. E popoto ai io e. E nā le tuloa, e ia e o ono e ia ma whapena. Ia nā nau atu ai te tono palmene, whasau whai mai le fionga le li palemia. Ia o mai mui tua, o lunga ia lato pa anga whasalaunga. O pe tasi le tame ma lia le tula e mai fono ata tua tunu. Wale wako e kongol fongo, ia pingi mai kongol fongo, ia marolo o mai whiro kama whekangisi pafo. Ia mai whai pusi no foi fafo ia, o foi la ia su ere mea. Ia, mawhanua Mana ia inisio o mea na amai le press conference a le fionga le li palemia. No ngā tupe ia ua mawhai ona leu whamatu ua tua whainga malo tupe i matanga renga esi. Ia mawhai eno no ngā tupe tangata o le atunu. Pe o no ngā tupe le wa awe le Development Bank. Ina ia whaapea ina koe generate ia le Development Bank. Ia e mai se foi no ngā tupe le wa awe mo meo pisinisi la iti. E toi whaade lei ai le Business Hub. Ia mano ngā tupe wa mantua ia o lo ia le tato Housing Corporation i Samoa. O lea lai mawhai e wa iaini ainga o whamani aina ai. Ino no ngā tupe mwhaina o e whai lato no ngā tupe. Ina ia maua mai ai tupe e whau ina i o lato whale. Ia ma whapea fwoi whatau ino whanua. Mana ia le au nanga lea. O ina ia manatua. O le taimine o le tatou poloketi o le 2 miliona le la whai nei. O le la mawai whamanuianga mo ainga ia i tu maloma i kalesia. La mawhai e ainga na lato ngā whatau limaina le sosoani a wala le sausiaina ma whaalelei o ainga i tono mauta malawa. Tasi nam ta upu mawhanua. Whaale tari eina tele le tapipi. Patsar whawhitau, lana o lele tara noa ina tono o fono. Te loa mai no ona tara noa ili o fontoe. O le afianga o le nonga tupe iu ave le Development Bank. Le ngata ina very low le interest. The interest rate low ave tangata. Ato ave ma le grace period. O le grace period nga fe me le latu malaman maanga. E le o manatu tangata nei. I le fesoasoani a le malo i le low incomes ia matangata le lapa le income matatu atnu. Lea leina whaile por kalame lea. O le low interest o loans
ia ma le grace period e to tongi e lo e fai mai le mafafonga le li fontoi e le tau de latu ai ona e tuai e le development ia ma o ina bankruptcy ia le malo to inga ia e se foi latu tom fai fai accounta mai me le o fai le malo mo le atu Tu la epa. Fa fonga mai fontoi. Fontoi. Read my lips. Where if I mai bankrupt al malo, why didn't you challenge le 500 miliona na Avele Development Bank Fatawai Aggies? Why didn't you? ia na o sa La le mea wako mai nei, it only allows you 3 million tala. Le wa fa matu wa to re fainga malo ina ia to fa ma po e mai e lunga le Development Bank a wala le a nanga o Samoa developing o Samoa a le la to mai fa mai e bankrupt le malo o fela sa yai ni o to manatu bankrupt lamento le lu inai pe to te fesilingia le 500 miliona le na ave e fatawinai le Sheraton fa le layer fa ia wa tasina pa ko tua mai le anga faia lava tataru le 500 miliona lea. ia faftai na ua alokiti e malo se vanga tupe koe revive ai ia le development bank O tusa o ngan wenga la vea ia le fainga malo le wai ai nei e develop le tunu ina ia toi fa de leia. Ia ma fuore te mia le chapipi e kam fai kautanga ruanga le leile o fai e malo i te mili Te whaaru vale fuore sa vili se tu lau fa fonga anga Samoa. O lenta o mai universo ni le pa o le ceiling po le wall po le ceiling o le fa mai o le tiro te mai i tu tono tua but this week 2 days ago pea A fa tula e pa fa tula utala. O a wa fa la utala langa na tau tala I lava le mato general manager o le mato branch I Samoa. O le company fau fale le sa mato malanga I Samoa. O le Dominion Constructors. Lea sa o office manager ai. O matou la. O matou na matou o Samoa o na matou mawainga le tender matou te buildinga le Australian High Commission. Le yuka I Vailima. We built that mawaila ia e matou ma le konkalate o le Yasaki. We were the ones that built the first Yasaki. O mai lo le Yasaki lona lua. Ia o le ale mena tupu. Wo te I le aso sa. Ai tu I atu matou fale. Au saunga o matou palangi. Or one of our chief engineering. Fatu, what te ana le tolu le fiafi la sa. Au fatu, what's going on? You need to come over to the site. O walu loi vaiteli. Tu sole ne wa suale le foundation. Wa suale matou foundation. Wa faye matou le ngalwinga because we won the contract. Awa matou te o te latu yu kai vaiteli. O la watu tu mai ele o leo. o se mesa tenda Mo tutu mai ele o leo. Mantuala wa, we won the tender, wa uma na sign, we've gone ahead. I've already sent off to le mato headquarters I New Zealand. Le lisi o mea building materials, ma mea ship over. Tupu mele la sa, Monday sa ili mai, o le wai fiti le waa, ma mato container e valu, o le ngadwenga. O me whaami o mea tala tula e pa. Le lau mato vesi fatu nei leo a mai. O leo wa a vatu le tusi a le fionga le li pale mia to filau eti ale sana. E o nisi ta ofi le Dominion Constructors ma le lato whaia o le ngalwenga le Yasaki. E whaapea o le wa sui le new contractor. And who was that new contractor? Andrew Aliki. And yet, we won. Na ele pulesilia le Yasaki taimina na lefi fier tamato foi Australia. He rather get out of Samoa. Mafape mai malo se corrupt. O le winga fami mirtala ni. Ona the tradesmanship lefa o ngai tangata nei. Pei fola na matawo e faile assessment o ngal winga le fale mai.
na fai lava ma I fo I la le falfono. Na fai le tala al mātou pule. Those buildings will never last 20 years in a lifetime. A le lau whamaunia. O le trademanship sa whaonga le au saina. Mantua o le whaingonga luenga nei, e umalo o iaia le au insinia I Samoa. La tau nai whaia inspections ma mea. And because o le lalo, e toso I lalo ka peta le whainga malo, e leila se me ma whaia tangata nei onga, e overrule atu le, e fionga li pale mia ia whai unga e whai. O le whale fono, o le whale mai, o mea nā pito e sili na leanga. I mean, le whale fono whale whamasino. Ai whawhiwhenga sui a le uko malo di tenda. You asked me to la epa. Mantua le teimi le nā. O le tamali ile ya Andrew Aliki. Malona whatua. O le au sa peta ya. Ni milo alo ina. Ave ese lo. Ia. E vai ai sa o upo le pese. Te le malosi o le. Malosi le corrupt. Ia. Ia, o te manato o mato ta apu nei. Ia, o le tūlanga, le sine o te fia tanoina tu la epa. La fonga matustusinga sa ilele, le wa mai lunga le observer. Ua na ia la lawina, matu mawala loina tamadianga o le fionga le li fonga fetalai. Whapea mai, he lacks basic understanding of parliamentarian procedures. Mafua lava la le mele wa tuli whaalua ina ia I whafo. Le manatu I whatula epa, wana o ia e na te whaia whai unga a le mautafono. Nele mawa iai, wa le mawhaia toi ina ona differentiated between o lona tofinga wha palemia ma to tonu o le palemeni. Mantua le tawhatolu, e pule la whongwhetalai I to tonu o le mautafono. O whai unga fo ila mata iala lo mulmuta ina ele fionga le li whongwhetalai. O mea o lo I to tonu o tula fono whaamai ale mautafono. Ale mele neto ina. Just because le waita whapea le tuli whaalua o ia. Ia, watata wai o le whato ai loa. Le whato ai loa wam whai ona whaatulanga sa o le tūlanga o tula fono whaamai al mautafono. Wala mesa ia esto ino whaafisi. Bule ia tula e palatou. O le tasile na mata upu o le anda tatu wai ai. Ele ngatala na o le observa. Ale foi na sau le tio I malantama na le oi foi. Ngai Samoa. Le foi nga matua fai mai ia le. Ia ki koe pa ia le ile upu le o le fo malo. Toe pa ia le fo malo. Pa ai foi tu pa ita toe fo ia tu le o tasi. Na mata mai na le fo malo tu ina nei. Na mata mai na e o me el te mini nei. Ele o bahanga o mana o lana fo unga o le malo le whaine. Oh, le me tonu le na. But you know, because he's such a denial person. Ele mwhaino na tauta sa o le mwhaino nga acceptinga. Ua ta tau, ta ilo soli. Au whasira nea o lana sautari. Na sau, o ta tau na mōria to ina lea. Wa leva na ta tau na mōria. Long overdue. A pe o le tūlanga le wai ai ona o le whato atu lai mai le whainga malo ta ina le fionga laudi al mali toa. Le lana pe na sau noa ila na sau noa nga wha minsta fo fola lo me wat tauna whale leia me wat tauna whai le la wai ai nei la le tongtongi maala le ai nei. Te loa ta sile si mea o ngalo ai te lufta mantua ni tata noanga. Tau whalongo ale I le pari bia, tau whalongo ale o address mai I fong whetalai o le taitai o le mauta. Tau whalongo ale iai, tau whalongo ale I le la ua mai sa o le fionga I le li pari bia. Le mea le na semen sui tu lepa.
Man tua tu antula e pa me tonu ale le no fai tuai. Yeah. Wa lewa tau sanga. Pule tu la e pa mona le lole e senga o le tofinga o le palemia ma le tofinga o le mautafono. O ia o le tai o le kapenita. Ai o le fonga fetalai o le tai o le mautafono. Ia tu la e pa ia in his timing o ia pule o mai vaenga ia. Who knows? Pena tam fai foi e apa atulona lima malosi I lunga al whamasinonga. O le isi mea. O la auli lava tangata safi nau le mea lea. Ia. E le taimi o iai to le fofa fisi. Le tu alanga lava la auli whamanatu atu. La wafionga al whonfetalai o oe o le taitai o le maota o le whono whaamaya Samoa. Awhi o iai, tu la lai whatu la epa. Le la wo nei le wo tu lai mai. Ia le fionga le li palemia. O le fo uona to e whaasanga tonu wina. Ia tō whinga. Ia maulu o mtanga luenga nei. Ia, o le mea tāua la varna ia o te ira whalongo. Tō whalongo longo le e o ai te mo fia me. Ili addressing e fia me ia whonfita lai o le a. Le whono le umat nei. Lau fionga le whono. Lau fionga le taitai o le mota. Mai le la auri al malitoa. O le la whatoa le la vautu e whata oto e le fionga le parimia. Anga tasi le mena apa ito ino tu le pasu. E la tu uma me ia teia. Whaarolonga uma e la tu ia teia. Mana tua. Na suir toi ina uman no fo inga la auri al malitoa. Taimi e sa whongwhitalai ia la auri al malitoa. Ele I mawhaina na sa watu I le taimi le na au whongwhitalai le fionga le li palimia taimi nei. Lea la watu e whatatia la balona tatianga tonu ia le tawhatolu le nei. Ia, mana ia, ono tataimi. Ono tataimi ia o le tulanga fo I le talo sia ia tatu o atu ne te langa ne te watu wai le vai aso fou ia le taimi o le pisi. Talo sia ia o ate ua maua mai se tali o le tatu komisina fou o leo leo. O papel o tonu maua verso nei? Ai o pena fai atu tatu te le mai loa. Ne te ua iei ni. How many applicants? 5 or 10? 10. 10. O e tau tirafia inisio I lato na apply? As much as I know, I can't tell to la epa le faina fai lo atu ai pau le me talo sia ia maua mai se tatou tali vai aso fou. But wile le tatou mate ai mo le whawhaingofia ngā ruenga le malo. A latu whainga ruenga le malo ai control me sesi le komsina. Walo te whalongo le pe apply ia le li o Iken kai. Ioi. Ia mantua. So sesi lava apalai. So sesi lava la tau apalai. Mantua la o le panel. O le la tau ilo inga merits o tangata nei. O la tau wanga waa. O la tau experience. O le fatus to sainga. O le taimi o la tau taitainga. Versus ni mea sa tutupu tono mtanga luenga. Te le mea ia sa tutupu na ia taimi. Ia efesiringi ai foi la ina. We'll wait and see. O le si mele mawhanua tau penta tu tapisa awani tapisa I. O lana para wale le na fai. Awani I o fai la lewa matana mi milo o le choke. O latu fata tunanga sama no le temi. Ai leo le leia. O le palau vale le taitai. O palau vale ia Samoa. Tu se o le palau vale ia Samoa. Tu la epa, taimi le nei le toi no sai lele. Say anything e kawai excuse e tamwhai e kawai lo na matanga ma le se ma mauti no le mea no na whaia. He can say whatever he wants to say. Nobody wants to hear him. Ua tele le whare tonu ana mio mana la fonga e whai. Ia. Aku karo ia fono ala sebusfu. O Januari le to o tria ia ia but ia na mese tam mun muri o e to pena ia ale ia ta mun muri
Ia, le ai o le tā asia o le taimi le nei, ia se I uma le tā mta upu. O iai fo inis, iai le tātou supply fou. Tusa o le mea fou le la mai le asia, lau pusa asia le oka. Iai ala e le whapea o tangata uma. Le whapea it's randomly selected. E lo o iai le gold bottle I to tonu. O le whangu auro. So I've langa lena invite o tele o workshop I sa fai. But sa pisi la vale ngā duenga le ele tato promotion fo le la maua mai ele asia. So I had to look up the whole le tali umo le tulanga le ia na tu mai manino le lunga tapo kalami mo fafonga anga tato tangata. Ia taimi nei o lo ia I lava le tato vai le asia fa manatu atu pea a fai o sau oka bawe longo mai le oka pe a mai se I lato o iei fufuanga malanga ia bawe longo mai o le taimi le nei o le taimi pisi taimi leanga o le tuai le oka tangata. You know, there's a delay in the courier, there's a delay in flight o le senga o le tau ma me whapena e iai la ia fituna inga le nei le fai e tua le fautuanga vawe longo mai pe a whapea o iei se fufuanga e te malanga ina ia vawe na whailau oka give enough time e tau nu le oka ai te le malanga. Ia, ma le tūlanga la fo I la lea. O I la tōlo o mana o mia le tātou Renew 28 gels. I have enough supplies at home now. Wala au mai le numero e telefoni na wailunga tātou pokalami. I le vai aso fou tu la epa pepu le lofa le li mo le ola malmalusi. O le awatua le whalau loinga o isi o tātou product uma le asia. Ia ona whai leo le fufuanga ma le whaatataua nisi o lo lato mana o mia a wanga se ngasi o tino. Ia o le natu la epa, ia to e tala noa, le vai aso fou, tapo kalame mulmuli la so lulu, pe no vai atu o le ata mwhai na ia vave mai lunga, ia lava se taimi whaalawi lo atu ai fufuanga o le tato UTOS shareholders ina ia mwhaina open a auto account, a wale wha moe o tato whainga malo, tau sang fou mo tato walele. Ia la sa moa lau whafonga anga le nā wa matu watu nisi o fufuanga mea na tutupu, mea fo ilo whaapea na fo tutupu mo le vai aso fou. Ia a whai wasala se ngana te tonu o tato umo o tato whaatasi le tua le a tato fufua atu e sami pep fou I le vai aso fou. Ia. Whapea na mau e tātou file mume le tua. Tulai pa tātou e tala noa ati le staimi ana nei. Ia, so I fua malofa atu ia so li mai whāmu. Whapetele, ia sa wia o ina alu, ia lei o ina ala eru whaila meta wai. Lela whaamata po kalame ia on maru roi fo ilea a tā whiro staimi ana nei. Ne lei whaftai, so I fua. Ia, so I fua. Ia, o le nasa moa, manatu le ua mai a ia le tautua whaiwhaipea, ia alau lupe whaalele, ia awa lama le tau mwhai e longo puiali I lau tu whita whafonga. Iai se vaenga o le pōkalame, ia ma saunoanga fo'i, manifeta lainga, ia se tala fo'i ua pa o papa I lau whaafonga anga. Ia iei te atununga e matua whaitama oi le tātou mawhtanga. Io ma te mapuatu I lau whato whala inga e mangalo ai ia se o nanga wale tonu o na whai a lau si fonga o le taia. Fou e marte mine. Ia be iale nei ia wano e whapea tuai. Ia wale nei vai aso leo o tatu whaita waso I le kirisimasi. Nia tele le kirisimasi mana tau sang fou sa moa. Ia talo mo tatu whainga malo I ona taktai. Ia mana tua le tatu atunu, mana tua e I latu o lo whaia pea le mea o le whapea o latu na whaia mea. O latu na whaia lea mea ma lea mea. Ia o a e tala no iai, whaatonu iai le mea po le ale wingo le upu o le atinae, o le development. O ai I latu na afia uma le soifua ma le ola I le development. Tango I whaamatala iai, ia no o amatatu e le nei aso. Ale malama le upu development po ai funa faia le tina enyo sa mo mai le amtanga. So lono wingo tangata e mamai la mafo fau
e afuai on na selfish mamanatu whapito ai le ai e le na o na tu lima atu o le patan e pasi mai lea pise mori ngā fu pise relate sau resi pasi le fu ai lesi pasi fu ai lesi tau te whio ti uma pasi fu ai aua ne iei sisi sau whai mai a mea o matuna whai ai a mea o mea ton malena iei I am so ia fitu e Yesu leile tusi o Ioane evangelia a tu whai tau iei o I am 7 I ams na tatu rola ia le le mea tau Yesu le mea tau le atua le mea tau I am ele se mea tatu tatu fi nauru whapena i o tatu fi I am fui tatu fi wa melea na chamo lava tautua seu whanua le waa o le tautua le siu whonga le tai au fau ma le lupe whaalele tatu tue wheroa i le aso tai au le aso mulu le niva i aso ia ona o ni ngaro le aso fua ia o le amata noa tuai ia ma le fionga i le ngaftasi ia fui maono vai tolo fo ia o le foi o le CEO fo o le vaenga le revenue Samoa lea ua filfilia ma pasia mai le filfilia e le pisasi ia ua familia ina fo i le kabineta ma lona i le asongfua mai a le sa ia manatu Samoa lo to on masani tu le pa fa tai li o su a lo pa tele mo o te fa